Silav êvar baş, şev baş, hevando gelek pêşketinên mezin hene li Kurdistanê li Rojda Navîn bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê îşev em ê nîqaş bikin bi Burhan Erdem re hevalê me rojnameger tê bîra we ji xwedî bûye stêrka kanala me. Piştî 26-27 salan cara yekem Birêz Abdullah Öcalan peyama bi dîmen şand me hem dengî wî bihîst û hem jî me dîmenê wî bi hevalê wî re dît. Hinek balkêşe tabî di nava civakê de gelekî deng veda hem tîşortê wî deng veda hem away axaftina wî hem navroka peymana wî peyama wî gelek aliyên ku balk şandin elbet hebûn. Tabî êdî Kurd in ji ber ku ji her tiştî dikevin şik û gumanê dibêjin gelo dibe ku bi îmkanên teknîkî ev deng hatibe çêkirin gelo dibe ku dengî wî orjînal be gelo dibe ku dewleta Tirkiye dengî wî manîpüle kiribe hin tişt lê zêde kiribin kêm kiribin ama em ji nivîsê wî dibînin ku normal e ev naveroka axaftina wî ye gayet dibe ku axaftina wî be ne yani normal e em ji nivîsê wî jî tê digihîjin. Êşxwe hêvî ew e ku di demekî kin de derkeve van teorî xwe bawekî fîzîkî bi xwe ji civakê re beyan bike. Wekî din li Rojavayê Kurdistanê heyetekî Rojavayê Kurdistanê çû Şamê îro hevdîtin pêkanî bi heyeta taybet ya hikûmeta Şamê re wekî din Tom Barake ye zanin ji Amerîkayê bi taybetî berpirsiyarê Sûriyeyê ji Sûriye berpirsiyarê û hem jî li Tirkiyeyê wekî sefîrê Amerîkayê li Tirkiye dixebite. Ew çû Şamê hevdîtinekî pêkanî bi Ehmed El-Şara re Mazlûm Ebdî re jî hevdîtin pêkaniye wisa xuya ye wisa dizanim Burhan Erdem re em van mesela nîqaş bikin ka herêma me ber bê Kudrê ve çi qedera me wê çawa be em li benda çi ne ya jî çil benda me ye Burhan Erdem merheba bi xêratî. Merhaba Ştere Bedran, merhaba Sıla başlamadan dikem. Herkes li benda te ye ka em çi nîqaş bikin. Ya kötü benda estağfurullah ya estağfurullah. Dünya li benda te ye dünya. Yani tabii canım yani bakın biz bir dengu dime rebera budit yani az be ya keyif hoş bu ya ki tabii گوتنین وی پر خاصی حب دقیقا داخل بدران گوتنین وی از باور دکم بریا سه سالی باز تری پروگرامه که بگم لبت تیویه بت تیوی از دیوش که کتی هم ستیک تیویه لستیک تیوی از تیوی دکیش با هنتا باشمان یه بت تیوی با هم ستیک تیوی وصا بناوینن از تری پروگرامه که بگم yani o aliyet tekoşile gelekil peşe من وهنجي قلت يعني تكوشين دوغهرة و دمك نويا تكوشين هاتي دسبيكرن دبي تشاتشوفي ده اف فكر بدران يعني اف نجبلو تريا تشتكو دبيجه جواكي ره زيدتر كسين غريداي ويره بويره تكوشره ve dibêje yani çawaniya ve tekoşini ve dibêje balkêş bu ez tu pekê xweş bim nizam te çawa dît piştê xwe salan yani elbet aliyê wê hestiyar hene mirov li bendê ne ew kesê ku xwedî îhtîşam beriya 26 sala tim derdike televizyonê di reportajan de pir bi hem bi tona dengê xwe bi away axaftina xwe away îqnakirinê bal dikişand bi tesîr bû 26 sala me ev aliyê wî nedîtibû cara yekê me derke tona dengî wî zêde neguheriye rast e fîzîka wî jî neguheriye fîzîka wî normal ew fotoğrafê ku 27 Sibatê derket ew di wî fotoğrafê de ez dibêjim qey li ser çavê wî hinekî lîstî bûn bi awayekî teknîkî yani çünkü ew çavê ku 27 Sibatê derket ez dibêjim ew çav ne çavê wî bûn hinek li ser lîstî bûn hinekî şiklekî cuda hebû ama em dibînin di fotografê dawî de di vîdeoya dawî de ew fîzîka wî ye rûyê wî li ciyê xwe ye qet neketine ew qermiçokên serê wî kûr nebûne tenê li gorî salê nodî Burhan tenê porê wî spî bîye yani tu tiştekî ji fîzîka
بله بدا طبعا او هن تشتين اختياريه انها امجي هناك بخورة دبين طبعا ان ناقصين اختيار ببن ام البرخودتن تيكوشينا ما ديجي اختياريه بردوام امنته لمخابن اختياري ويكش مرورتينا جوهم رو مزند بن بوسي مرو مزند بربع ديفت او تشابش يعني هناك مرو دبينه دوي دجي دبينه يعني كو هناك اختياري ببيشكتيه اللي او ديجبوناوي او اوايا اخافتناوي حمان تشته يعني او قاسي فرقناك وكا كدو تلي تماشا كربه يعني اوكي نابينه يعني انجا تو ديتايا وصل سروي سر بسكنه اللي بنيره وان جوهرين فرق بك يعني او جوهرين جباي اختياريه لسر مديا جواكي وباربكنا جواكي سوسيال ميديا يبو تشتي قالك عجيب هات قلت السر او بيش كشي خذ هناك بعصا وكل يعني بأوي artificial intelligence يعني بوان برنامج قالوا خاطية تشيكرن عقلي تشيكري دبكو فيليستيفن لعقلي باش دزانه يعني عقلي تشيكري دزانه يعني او عبد الله جلان او اول ودري تشتبه كيش او مروبين البشتاوي بندين قبلكم الاول مرو البشتاوي ديتن شات بيرام تزانه او ديمني وي اوي Barelias Avay Runishtinan Lupishtawi falan bevan me ew dîmen hate bîram yani heman avaye ve heman avay sadda axive yani dorawi ew Bar Elias'ı de nodu sısyanda lekelekeki wî Celal Talabani Kemal Burkay li aliyedin Ahmet Türkiye bu Hemra Şerjo hebu yani hemî partiyen mezin en Kurdistanî li kelekawî bûn pedeke tenê tune bû firqiyekî din jî qirawat destûyê wî de bû siyada firqiyekî din jî ji printerê nedixwend Burhan Lê carê jî hiç propterê dixwend lê baş dixwend yani spîkerê me baştir dixwend dezgar bêje ew ecêb e yani pir profesyonel ji printerê jiyana wî li ber printerê derbas biye yani xwendina li ser printerê zehmet e yani ayakirina wê belê tabii yani bê montaj xwendiye yani normal yek ji adetî wî nine normal nivîsan wisa bixwînê li ber ekranê ji ber ew xîtabeta wî pir bihêz e Heta niha di vîdeoyê wî de mesela hem li Bar Eliasê de hemî agirbestan de jî di daxuyaniyê xwe de jî normal adetî wî nine nivîsekî bixwîne ew ji nivîs xwendinê hez nake yani li ber ekranê tu carekî li ber ekranê nivîs raporekî nexwendiye bi hevalê xwe de xwendin tiştî ku bi xwe fikiriye nivîsiye bi hevalê xwe dikare bide xwendin ama xwe normal xîtab dike cara yekê me em dibînin ku ji printerê dixwîne xwendina printerê pir zehmet e ama bê ku te bimîne heqeten serkeftî dixwîne yek ew tiştekî dinê ez nizanim baratekî şand vêzge min ji îlke TV îlke demana vê nikarim bibêjim ya îlke TV min ji wê tawaşe dikir Eyûb Burç derketibû tabii Eyûb Burç yek ji hevalê rojnamevan û yek ji rojnamevanê wisa ku mirov dikare bibêje televizyonvaniyê de ji wan kesan e ku bingeh danîne yani bingeha ku em ser xemitîne danîne Eyûb Burç yek ji wan kesan e ji nod pêncan û vir ve televizyonvaniya wî heye çapemeniya Kurd de Eyûb Burç tabii hinekî behsa bîranînê xwe dikir yani çawa çûye cêwî çawa hin hevpêvîn pê rekirine wî away hinekî diaxivê ez jî yek ji wan kesan ku min pirsek ji rêvera xwe kiriye yani televizyonê de te bîra te têdî te bernameyek temaşe te pêşkeş dikir tevlî bernameye te bibû wan demana tê bîra te ne wisa elbet yani min wê demê weke sekreterê giştiyê PKK xîtabî wî kiribû hevalan hema mudaxale kiribûn gotibû ya ew ne sekretere êdî bîne serokê wê demê ji sekreteriyê derbasî serokatiya PKK bibû ama di hişê hin jî weke sekreterê giştiyê PKK mabû em jî Burhan em pir kevin
كنت نافونتشلانا لي طبي من قواكل ايوب غوداري دكر هناكي او كيلي هاتن بيرامه يعني التلفزيون ده انج باواي كي اخفتنا بيره شخصي جرينجو يعني gelek kes yani bilame gelek kes bu ku ew rewşenbîrên dihatin televizyonê tevlî bernameyan dibûn pêre ji siyaseta çepgiriya Tirkiye siyaseta çepgiriya Kurd gelek mirov dihatin hingê tevlî bernameyan dibûn ew ji tevlî bernameya dibû carekê jî di çarçoveya bê agirbestê de nolu heştan de biborî hê beriya wê bû نود حرف باز باور دکن گره که نود حرف به یا نود شش یا نود حرف به دیسا پیشکتنه که بو دما رفاهی ده بو وسا آگربستک دهاتا آخرین بوی آگربستی و گریدای وسا روژه و کات چیکرین لی تابی نچو سری یعنی او ده وکیلیا ببورید پارتیا رفاهی ده ارباکان هنگی کتبو devreyi Leone çubuğu seri. Heneki seviye mücadele ahiriyom tevli bernameye ki bu rengi bubun. Miji persek jekere. Yani tabi her çeşit biramı da geli bu sahatin biramıcı yani meçi gotu bu içi bersin da bu falan be var. Neyse ve yeki ve heneki usa birani hoşi be gotu. Ez tiştekî bînim bîra temaşevanan Burhan bînim bîra te jî niha ji ber ku li hember daxuyaniyê wî gelekî rexne hene pir însan hene dijberî dikin yan jî belkî pir însan tune hene ama ji ber medya civakî kêm ve jî dengê van însana zêde derdikeve. Ez bînim bîra hevalan bîra temaşevanan yek ji edetên Öcalan ew bû kî muxalîfê wî biya gazî dikirê cem xwe dawet dikir pêşwazî dikir dixwar ve dixwar pêra sohbet dikir û bi şiklekî dibûn dost bi hevra. Ji muxalîfê xwe kesekî tecrübe nedavê. Ama em dibînin hevalê me yên îro însanên rexnegir hema tecrüt dikin ji xwe dûr dixin û wekê dijminê rêxistinê nîşan didin bêjim ev ne rêbaza hakikaten ne rêbaza. Mesela wê demê cilasûn hebû. Ali Haydar Cilasu evet tabii yani şava yani pireme bu yani Pir Ali Haydar Cilasu şanogereki geleki namdar bu Türkiye yani Pir Ali Haydar Cilasu Pir Ali Haydar Cilasu jber ku demet tvida dixebitî dostê me bû daima sohbeta me pêre hebû û pir jî xweş bû sohbeta bî wî re hevaltiya bû wî re digot ez çima çûm Şamêzanî digot min bi salan di semînerê xwe de dijberiya Öcalan kir. Min got ev însan bedxapîne me ji rê derdixe li hember Cumhuriyetê çima şer dike ez digot min di hemî semînerê xwe de dijberiya wî dikir. Digot rojekî ya hevalî wî ji min re gotin ya mamoste pîrê me madem Musa'ye here wî îqnake bîne ser rêya rast ka tu pîrî. Got ez rabûm xwe birî ji min re rê nîşandan ez çûm Şamê Mijêra got îşev ya tu me îqna dikî yan ez te îqna dikim ey Öcalan. Teatraw daxwe digot me dest bi sohbetê kir şev derbas bû war dikim hep saeta da bûye yan jî piştî 2 saeta naybîra min derew ve digot me got teslîm ez ser rêya te me te ez îqna kirim. Tiştekî ku merû veşêre tune ye. Ji ber vê mesela yê herî yek ji mirovên ku herî zêde muxalefeta wî dikir Kemal Burxayî bû hat Ewropayê kesê ku yekem telefonê kir Kemal Burxayî bû yani wî telefonê Kemal Burxayî kir yan jî ez televizyonê bûm şahidê Sinan tê bîra te ne wisa Sinan rêvebêrê televizyonê bû tabii ki Sinanê Misir cî Hurtalanê tabii ki ew şefê me bû wî tekelî bûye data eger hevalê Sinan me temaşe dike hevalê Sinan rêz û hurmetê xwe miştera dişînin navî din jî Elî bû. Sinan welhasel tabii ez bûm şahidê axaftineke wî Kemal Burxayî re yani bi awayekî ez bangî mikirin ji bo ew ê ji bo hingê faksê bû
و فاکسی خلاص ببو چی بهشون وی فاکس هبلاره فچون از جواب بان میکنن از کتب وی اوده و بلی دیری کمال برکای او پر داخل دیانی بدنگ جمرو ساکر سینان بدنگ جمرو ساکر يعني تركه لأورتي أو هبو لأورتي أو أخافتنا كل هيك سكارب بيزي والتك وصاحب تلفون عم جريد دان لأورتي داتاني وك ميكروفون كيبو جوي دري داخبي يعني وصا مدقي بيحس يعني جبروي استفش يعني وصا روكوي أخافتني زاني شو نما باشتي بيرام وصا زمان يعني ما مستب برنامه وی هبو ما مستقيمه برنامه وی هبو هر هفته دوشانت اري حط بيرام نوی برنامه دیالوگ بو حتی دیالوگ نویسنده بو به ماموسته ماشالله Öztürk Öztürk evet ماموسته ماشالله Öztürk برنامه وی به نوی دیالوگ هبو و هفته میوانوی کمال بورکای بو هنه کی زیاده دسر کمال بورکای دا چو و جه حساب خواست کمال بورکای جه ماشالله خوجه مرا نکی به نوی حسابا یعنی من اوری من نکی کو اجی وی دری پکیکی رخنه بکم دوی تلویزیونی من نکی mesele ne önemli kaç dedi. Ya maşallah Öztürk habire serdaşu, pır serdaşu. Bedid برنامه نوی دا خود کرن و دمی مفهم کرد که برز öcalan müdahale kiriye. Diye bana ki bine televizyonu meru akvasa serdanatçı, akvasa hakaret nake. Debi meru hene ki mütevazi be, khudi nezaket be. U pişti ve برنامه تو bu şahade ve telefonu. Evet. maşallah hoca pişti venda bu. Bedran az برنامه چه نکرد çünkü yani maşallah hoca یک جوان کسان bu که le davet peki demak Karasol Avrupa'yı bu yani rebeleki peşenge Avrupa'yı bu yani te biramın ki nabevi mehinel evi Türkiye'de bir his yani maşallah üstlük ne kese ki usta reze ko her ne kese ki reze bu yani ne jorojda baba usta tarif bekim yani ne bu usta vision yani jpg ki nabeki peş bu yani به وسیله ماشاءالله خوجه اگر تو مدبیسی امسلا bu revize hoş taratşının müşkala birane kasa birane maşallah hoca şimdi hoş bu bilgisayar Facebook edit yani kesin par bekliyor bu şifa jevd khazın nizamiyeti çabura şöyle çayı le az disa az bum şahidi ahaftine kewi anji rexne kewi ya le Yaşar Kaya az tabii bir de bir istedi zanna veroşi az öyle zarım yani le az ketum ode Ferdan Vederi bu Yaşar Kaya u zba dikim Remzi Kartal bu hatta evji hebu navi çu Burhan Hamid Sırrı Mecid de şifrene ki ha Sırrı Kubat لمن أوي جديد يعني الرؤية يشار كيا بشتي وين جديد يعني طبعا هناك وصل جواب وما اشتغل أو قصي بعنا ذكر يعني ل بشتى بهيس يعني حتى قلتن يعني بشتى طبعا بيشاوي بلا بود نوا جباكا بيجينا لأوروبا ده جباكا روشة بفهم تشتغل بهيس إنه يعني هنجي أوامه هبو يعني مراقدار بتجي مراقمه هبو لقوتن يعني جالية خواتن أوي به Yaşar Kaya geleki rahne kiriye o خواتن کنکی به Yaşar Kaya geleki ati nizam ve tamaşavanın ve bizami Yaşar Kaya kiye Yaşar Kaya ki bu çava bu zedeki zveji bebejim Yaşar Kaya yek revşen bir anji tekoşeri kurdi peşenge Yaşar Kaya doza çülün nahande kesi heri cuvante dar zandın Yaşar Kaya bu
نودی ده دیسا دیشا که خودیا شرکت که بو وسا لجی خورونشته بو هنک علی کاید دا زارو که کرد جوان کرد که دخندن یعنی جبو افونه که بقطاد بو منو بکی یعنی نید دولمند بو لودری ده طبی کسی دورابی هبون او کسی جدا ماوی وکر مداد صحت يعني از ناس نافر نمیشم هر کس خودی چیرو که دنیه لدر دوراوی گلک ناف هبون لی ریبر ابو با آوایی کی ویدی سا اکتیف کر آنی ناف سیاستی یا یاشا کاری بسالان وسا سیاست دور کتبو وی آنی ناوا سیاستی ناوا روشنبیری کرد صرف او عبدالرحمن دره بله نورمال سنی بو اقنا کرانی اسمت شریف فانلی بخوا از شهادن لوی داری لسویسره بو tam dijberê pekekî bû tam li dijî pekekî bû bû di heştê û heştan de sempozyoma Kurd ya li Cenevrê Ahmed Türk jî hatibû li Lozanê ya Lozan bû ya Cenevre û başnayê bîra min İsmet Şerîf Vanlî bi taybetî dijberiya PKK ama piştî ku bi Birêz Öcalan re hev nas kirin çi bû ew jî bû dost yani ew tim dostaniyê qezenc kir Yaşar Kaya jî yek ji wan dostan bû Musa Anter yek ji wan dostan bû bû dostê tevgerê ama bir ket zindanê mixabin hevalên me ew dostanî nekarîn biparêzin yek bi yek dûr ketin İsmet Vanlî jî dûr ket Yaşar Kaya dûr ket Abdurrahman Durrê dûr ket pir însan dûr ketin heyf bû yani kesî nekarî biparêze îjaniha Birêz Öcalan eger imkanî wî hêbin derkeve ez divê qenaetê de me ku beriya her kesî ew ê muxalîfê xwe bîne cem hev konferansekî li dar bixe dawa we çi ye ka ji me re eşkere bibêjin ew ê îqna bike her kesî em da wê rewşê me yani ev jî lazim e jî bi awayekî yani niha gava ku tu ئێمە یا دەنگê muxalifên ev berdana çêkan gelekî zêde derdikevin tabii ev gotinek heye çima dengê wan zêde derdikevin ji ber ku qelebalixiyê dikin yani kesî ku qelebalixî kir wisa qêriya we bû wê dengê wî derkeve yani lêvana çend kesin bediran li ser medyaya parvekirina civakî gelekî aktifin hin vîdeoya wan mi temaşe kirin li ser ew ê li ser Musa yani platformên ew ê weke Twitch û falan bêvan YouTube Twitch falan bêvan dileke vîdeoya wan temaşe kirin hin kes hene yani ji ber taybetî bi dewletê nebawerin li dijî vê pêvajê derdikevin hinek jî hene bi taybetî dijbilatiya PKK dikin yani tu beşa hema ev PKK'ye gerek em wê çi got gerek em dijî wê derkevin wî awayê tevdigerin lê ew kesên ku tamam yani rexne tiştekî gelekî normal ew kesana gelekî rêz û hermetan jî wan re heye gava ku rexneyeke wisa dikin yani hûn çawa baweriya xwe bi dewletê tînin dewletê çi garantî dayî we gerek vana werin îkna kirin yani ihtiyacî bi vê yekê heye di vê mesela netewperestiyê de tiştekî bibêjim ez weke sê beşa dibînim beşekî heqeten welatparêzin ji bo Kurd û Kurdistanê dilê wan dişewite baweriya wan bi dewleta Tirkiye tune li ber vê tekoşînê li ber vê şoreşê dikevin naxwazin destkeftî ji dest biçin vana însanên dilsozin dilê wan dişewite baş e wana em dayîn aliyekî wana anî rewşenbîrin welatparêzin ne mesele ye ama qismekî ew qismekî din çawa ku te got dünya xirab be jî ew li dijî PKK ne dema serxwebûn ew li dijin dema Öcalan li derva bû jî ew li dij bûn di hepsê de bû jî li dij bûn PKK serxwebûna Kurdistanê dixwaz jî li dij bûn ew jî beşekî ne beşekî din jî heye Burhan ew jî van demên da wî derket min bixwe jî lêkolîn kir di tweetê de qismek însanên ku dijberiya vê pêvajoyê dikin dijberiya Öcalan û rêxistinê dikin peranî hesabê wan piştî serê salê vebûne yan jî piştî sibatê vebûne yani bi vê pêvajoyê wana trolin merkeza wan Bakurê Kurdistanê ye ew jaliyê dewleta Tirkiye ve tê bikaranê ez nabêjim ew qismekî dewletê
ku kêfan ji pêvajiyê nayê dixwazin nava Kurda da tevliyevî derbixin, dixwazin sor bikin, manîpüle bikin vê hestê netewperestiyê. Ew jî trolan. Troll netewperestên heqîqî û dijberên PKK hemû bu çorbe di nava hev de di nava medya. Yani ew rexneyên girîng jî divê yekê de diçin ha yani ew ez hema xilas kim mühim. Kerim biborîne. Van demê dawiyê de piştî ku ew lîstê hat eşkere kirin, ew lîsteyekî sexte ji aliyê dewleta Tirkiye ve ew trolan ve hat belav kirin. Ew lîste ya trolan bû. Ne dijberê PKK ne jî wan netewperestên welatparêz. Vana ji aliyê trolan ve hat eşkere kirin. Van netewperestên hakikaten dilpak dîtin ku cîwan ne ev dere. Kî radibe ji PKK re dide xebera. Gotina dibe em firqeya xwe nîşandin ku em welatparêzin. Em dilpozin derdê me ku em êrişê PKK bikin tuneye. Derdê me ku em Öcalan bikin tuneye. Madem em netewperestin dibe em ji Öcalan jî hez bikin, em ji PKK jî hez bikin, ji ber ku însanên herî fedekar ev vê civaka me a Kurd gerîlane. Endamê PKK. İtiraza kî hê ji vî ra? İtiraza tu însanekî tuneye. İnsanên herî fedekar tevlê vê tevgerê bûne. Çünkü destê însan da herî bi qîmet canê wî ye û bê dodilî dikare canê xwe feda bike. Çi bike ma? Çi bike êdî? Ji vî fedekartir însan hene. Van netewperestan qismê yekem ê netewperestan ev yek firq kirin. Ji ber vê yekê niha dest pêkirine rêz û hurmetê xwe pêşkêş dikin. Dibêjin tamam divê em Öcalan fehm bikin, divê em tevgerê fehm bikin, ka em binerin ber bi kulverê de diçe, îmkanên di destê wan de ancaq ew qase. Divê merû fehm bike. Yani hurmeta xwe pêşkêş dikin, van her sî beşê netewperestan divê merû ji nav hev derxe hemiyane xeîme. Rastana me di wî warî de hin rexneyên ew jî hene yani wisa bi qîmet hene. Ew jî di nava bê yekê de wisa di nava bê çorbeyê de yani wisa di heliyane lê yani hin mirov hene ke divê bersiva wan were dayîn yani ez tera me di wî warî de. Dîsa tiştekî dinê heye mesela meşaxaftina rêbera ku îro ji wê fehm kir. Yani hin kesên ketî an jî hin tevgerên ketî dikare zindî bike. Yani hin kesên ku ji siyasetê qut bûne. Yani mesela Miraki Kemal Burkay, Kemal Burkay İroş tamam cihî veke Rewşenbîriya Kurdistanê cihî heye Kemal Burkay siyasetstanekî gelekî baş siyaset medarekî gelekî baş e İran nabînin de siyaseta Kurdistanê de. Yani kêm dîtinê xwe vedibêje. An jî kesên di wê kalibreyê de, di wê çarçoveyê de di nava Rewşenbîriya Kurd de hene ku dikarin bê siyasetê yani pêşengiya vê siyasetê bikin, vê siyasetê bi pêş bixin yani da warê têkoşîna demokratîk de xwediyê ew ê ne, xwediyê rabirdûyekê de mirov rêber Öcalan dikare vala zindî bike. Mesela gelekî hez dikim gelek tevgereke weke PSK îroj heba yani. O PSK'ya bere yani ne ez basa ew dikim yani PSK'ya bi komkare bi ew xwe bi ciwanê xwe bi ew rengîniya wê xwezî heba îro yani ez dibêjim yani mesela gelek tişt hene ku Kemal Burkay beriya Öcalan gotine ku Öcalan îro ji wan dîtinên wî diparêze yani ne yüzde ji îro be mirov dikare bibêje tesîleke Kemal Burkay wisa çêbûye li nava civakê de warê ji ber ku Kemal Burkay yek ji wan kesan e ku hînê di partiya Karker de İşçi Partisiya yekem salê 1965 de xebitiye yani vê yekê dizane wê siyasetê dizane. Dîsa di çepgiriya Tirk de hin kes hene hin mirov hene ku dikarin hêzê bidin vê pêvajoyê. Hin mirovên bi wî rengî hene. Yani eger şert û bêje rêber Apo baş bibin di vî warî de yani tabii pêşiye ev safîkirina çêkan lazim yani vê mijarê ji holê rakin yani mijarek tabii herî girîng e yani de vê pêvajoyê de tişta diyarker ew e yani ew çêkberdan e çêkterîkandin lê rêber Apo dikare yani Öcalan kesayetî ke wî rengî dikare gelek mirovan gelek derdoran qane bike
تیخ نوا به پیواجوه حتی به پیواجوه ده مثل کس بحثا وان نکه خروجی مثلا قانون کرنا وانج لازمه yani tam da vare devleti de bir devleti ragele kar kirne karin nel re kirne veki direji gelek evan de vp vajoe de tiştin de kurdveşin cibaka kurt usa geleki ne rahat kirne bana bedesi bana hatire kirin li kana kirna wan tevli kirna wana vp vajoe tayin kirna kadera wan bu vp vajoe ji lazım disahin aşir hene بدن مگو خروجی هن عشیر هنه یعنی دنبال خروجی انده عشیرین که وسا که از دوی باوریو دم که سوسیولوژیا کردستانی یعنی هشت که عشیر جه بلا ببین لی ترکیه دولت ترک گله کی او کر که عشیر بلاهون عشیر یعنی فودالیته بخواد گره بده yani jboveki Sovyet minaka Sovyeti u ev hey civaka ve aynı cevhiye civaki heye le Sovyeti ji hin tişte bir rengi hatine kirin de dema Stalin de hatta piştiviji ku bahşiran ve usa kar kirine aşir hiç xwestine ku aşir bek aşir jumanin bu ara kardikin ne xwestine ku ev feodalite bela be heman tiş ez duy bavayı demiş salin haşti bir ve nizam belki kesin de temenimin de bizanibin de salin haşti و heft haşti ne duvi navberide gelek serok aşir de xistin televizyondan vana Kurdi axivin de TRT daha vana Kurdi axivin vana evkerin yani de xistin peş vana gava ku derketin televizyondan xilki ku jwan qatiyabun ew فودالیته که وسا حلیا بود دیسا بوی چی بود بوی خاطن جبهه دو یعنی جردوانی پروژیتی هشتیه که مظهر کرا پتوکه که ویا گله کی دیواری ده باشه نه نوی نهات بیرامن ل سالم بوی ده وکه بروشرک تشتکی وسا بو یک شرفشن بیرین اسکارم ویژن کردی هجایه لسبی بجاری نویسانده بو yani talil abi ya yekebin ev ku yani devletin nehişt ku ev feodalite le Kurdistan'ı bu avay ki xwazayı ve bu avay ki xwazayı dedi ev xwe şuna xwe sistema nure behele kurcitice serbiyeke ev buye yani buye para herimezin jiberku yani ev bir fikir سرک عشیر هیا دولت وی ناستیکه وی دیگه پارلمانتر وی دیگه شاردار وی دیگه دیره جهر قدر بلند و وسا وی پاپولر دیگه کسی دیگه دورا وی کند بید که وقت اوقاسی در دیگه و پیش شبکو کاری وان هیا دنوا وان سرک عشیران دیگه کاران بقدینن دیگه ایحالیام ور بگدن و هر وکی دیری ایجاره یک و yani gava kumu got kanakirna civaka Kurd li ser vê pêvajoyê vana jî hene yani û kesê ku bikare bi vana ew bike gotineke ku ji Alevî ketketiya Kurdî gelekî tê karanî biqulibîne yani Kurdê mê Maraşê û derdora derê heta Adiyeva Sebzolê dibêje çex bike yani vego herîne vego hezîre ew kes jî yani rêber apoye yani dikare wana gelekî baş qana bike ez di wê baweriyê de me Buran hemenek mijarê biguherînin êka tu basa mijara derê bike ez ji xwe re avekê bînim mij ekranê tu bigire ez hin tiştene ez bixwînim heta tu hatî tamam baş e Hevan no na nûçeyên deqeya dawî hene ez bu ara parve bikim heta ku Burhan Cardin hat em behsa meseleyên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bikin peymanekê nû tê îmzêkirin qesede wê tevlî hikûmeta nû ya Şamê bibe ev meseleyekî ya din jî Partiya Karkerên Kurdistanê piştî peyama Abdullah Öcalan cara yekem daxuyaniyekê daye ka em binirin di wê daxuyanî de çi heye ez hema ji were bixwînim û paşê jî ew eşîreta herkî heye doh şer çêbû di navbera wan û malbata Barzaniyan de Kamillerin çawa li hev hatine çawa mesele hal biye. Xasî ku me bihîstiye mesele hal biye. Serokê eşîreta herkî daxuyanî daye Mahmud Agay Herkî. Em goh bidin daxuyaniya wî ka mesele çawa hal kirine.
hevan da koma civakên Kurdistanê KCK piştî peymana vîdeoyî ya Abdullah Öcalan bi daxuyeniyekî hem cih hem jî dema danîna çekan ragihandiye. Em bêjin êm hakirina çekan wê baştir be. KCK ragihand ku merasima çekdanîna gerîlayan wê roja 11 tîrmehê were li darxistin. Diyar kir ku ji bo beşdariyê jî pêwîstî bi tomarkirina navan ya pêşwext nîne tenê karta rojnamegeriyê hebe bes e. Yani ya nasname ya jî karta rojnamegeriyê hebe bes e îcab nake pêş ta mirov xwe qeyd ke. Yani akredite îcab nake dibêje KCK. Ev jî tiştekî nû ye. Yani wextê hûn diçin wê derê bila karta we hebe bes e. Ofîsa ragihandinê ya KCK di derbarê merasima çekdanîna gerîla de ku piştî banga Abdullah Öcalan tê li darxistin daxuyeniyekî belav kiriye ka em binêrin serî heta dawî têda çi heye kîjan agahî hene. Yek merasima çekdanîna gerîlayan wê roja 11 tîrmehê were li darxistin saeta wî jî di navbera 8 û 9 sibê de ye. Çawa bi kîjan şeklî ciyê merasimê nayê eşkere kirin tam ciyê wî. Otopîs hatine amadekirin. Hemû beşta rojnameger, siyasetmedar, kesên ku ji Bakurê Kurdistanê çûne hevserokên partiyan wê li otopîsan sarbin biçin ciyê ku hatiye tespît kirin. Êdî otopîs ber bi ku derê ve biçe ew ê biçin wê derê ciyê merasimê. Ji bo vê yekê jî divê hemî beşdar li otêla Aşûre li navçeya Dûkanê ya Silêmaniyê amade bin li wê derê saet 8 sibê. Belkî hê zûtir. Ji ber ku navbera 8 û nehan de çêdibe divê pêş de hazir bin. 7 sibê li wê derê amade bin ji bo hûn bikaribin li otopîsan swar bin. Pêwîstî bi tomarkirina navan ya pêşwext nine yani akredite îcab nake. Lê divê karta rojnamegeriyê nasnameyên wan yên taybet bi wan re bin. Da ku xwe bidin nasandin. Merasima gerîla wê li ser ekranekî mezin were nîşandan. Her wiha beşdar kesên ku wê tevlî bibin dikarin dîmen dengên xam ê merasimê bi dest bixin. Li ciyê merasimê wê elektrîk jî hebe. Hûn dikarin telefonê xwe bar bikin, şarj bikin. Ji ber sedemên ewlehiyê kes nikare daxuyanî yan jî nêrînan ji endamê koma gerîla werbigire. Lê axaftina bi çavdêran re asayî ye, normal e. Xuya ye ew ciyê ku hûn diçin ekran lê heye gerîla jî li wê derê hebin ama tu kesekî wê daxuyanî nede. Ama kesên sivîl, kesên li wê derê çavdêrin herkes dikare her tiştî biaxife bi televîzyona re. Rêberê PKK Abdullah Öcalan ev jî wekî agahî ye. Baş e. Burhan wayê hatiye. Baş e. Burhan ev daxuyaniya dawî ye tu dixwazî ez ya eşîretê herkî jî bixwînim. Ya ez li semê mijal jî dixwazim biaxim. Yani pê me ka em bixwînin ka bêje ka a herkî. Tamam ez heta nexwînim tu çawa ser biaxivî? Ka kerem ke belê da tewaşmayê me ji bizar. Ka kerem ke. Serokê eşîra Herkî Mehmûd Agayê Herkî ragihand ku niha rewşa li navçeya Xebatê ya Hewlêrê asayî ye şer nemaye. Mehmûd Agayê Herkî da zanîn ku hêzên ewlehiyê yên ku doh ji bo girtina kesekî çûbûn herêmê vekişiyane. Li gundê Girdereşê ê navçeya Xebatê ya Parêzgeha Hewlêrê doh di navbera hêzên ewlehiyê û kesekî bi navê Xurşîd Herkî de şer pevçûn derketibû. Serokê eşîra Herkî Mehmûd Agayê Herkî ji rûda wê re axifiye ragihandiye ew ji doh ve li ser xetêne da ku pirsgirêk zêdetir mezin nebe çi dibêje îro ez bi rêber wezîrê karê navxweyî re axifîme da ku hêzên xwe vekişînin ji bo ku navçe aram bibe şer bi dawî bibe. Piştî nîvroyê çi bû hêzên ewlehiyê vekişan şer bi dawî bû. Mehmûd Aga dibêje li gorî wî pirsgirêk li ser erdekî navbera her du malbatan da çêbiye. Mesela erde niha hikûmetê komîsyonekî ava kiriye pirsgirêka di navbera her du malbatan de çareser bike komîsyon çi biryar bide em ê pêva girêdayî bin. Di encama vî şerê de du kes hatin kuştin. Yek endamê hêza Zerevaniyê Fellah Hesenê Zêrevanî yêdin jî welatiyekê ji Xebatê navî jî Semîr Herkî ye. Ji bilî vê çend kesê din jî birîndar bûne. Mesele ev e.
Ya بگو پر پیشم جبر کرد به آوایی که روجه میده ایروش یعنی بحثا روجه جی بکن جهان بحثا وانده که و تل جی که دنیاره که جبر ناکوکیه که کدکاره برای عدالتی وره چاره سر کرد یعنی شرک در دکبه یعنی برای محکمه هم برای داده هم یک دکاره وره چاره سر کرد چیه نابر عشیرانده راده به شرک در دست پیده که یعنی تشتكي قال لك بچوك بس دمك قال لك بچوك شو از بارنا كم سدمك هبه دناوا كردان ده شات ببه يعني سدما بيك تنيه لرابه بفي اواي شبكه تمام ما في وان هاتي بن بيكرن او هر وكي دني لاف دكاره بريباز الدني ولا تشاري سكرين يعني الشرج بو بيك نحو جبو از جوي علي به از قال لك لبركتم قابكم في بيشكتن ديفنج دوبه لی و چاره سرگون آبی کهش و یعنی نورمالی اف بو یعنی لی اف چیزی که شمرور دبیجه که چاپ سوسیولوژی خواهی دیسپور سر سوسیولوژی میجانم تو گره که گوهرینا لکردستان گره که چاوابه دموکراتیزه کردن جواکا کردستانی گره که چاوابه به اهل کیجی اوی درسی دمه که گرک امزو دست بیکاری بکن یعنی کرد خوش وی که صافی بکن خوش از نمیشم و عشیره یعنی عشیر بون دنوا کردن ده وسا سیمگه که یعنی جهه فخر به چی بو به عربی یعنی جهه وسا خوان پیش دیتره یعنی هرکس وساد بیجه عشیره خواه افتخار دیگه بوی آوای از وی که نبیشم او تشتکی دنیه لی بوی آوای یعنی کسک بکار برابه بستدان مروفان جبو مجاله که بوی رنگی بده شرک کرن گره که اف يعني جنابه جواكا كرد ورا راكرن يعني بيت حكم لسر قل يا عشيرا قلك ورا راكرن راسته مسئله کی مهمه دخوانیه داویه کجه چه واده بینی مخواند كبيجه اوا كل ساعتوي اشكالات كي روجنموان بلبشتوي اني ج نيفو ريجل سبيكي او هبو منك الشابمنيا تك نيري هن كسان جاوي ج سر تويتر قلتنا كو الباشورن هن كسان قلتنا او بشوبينن بوي اواي مروف دكاره ببيجه يعني او ده بويا روجف يعني لما تركي بويا روجف هر قاسي قالك حولدان هات داي كو اف روجف بكبه بطيبتي دنابا مخالفات تركيا ده هن كسله يعني هن درودور هنا بطيبتي دنابا تشكيليا تركيا ده او نصاجب جرد بجمانا العالية كي اللي هناك او سوسياليست بارتي انا فاناش بو جروجه درخن فاناش بطيبتي سر اوي قال لك مخابن يعني سر ميديا باربكنا جواكي فانا قال لك بتسير يعني كان خو قال لك اورغانيزي بكن فانا هناك وسا جبو جروجه درخن يعني هناك معنى دانين بيش هناك تشتات قوتن دروجا كل جنازه سيزده دوزه لشکری متن راکرن ده افچیه يعني بآوائي كي جعالية مخالفة قريداي جهبه اولوساجي ده بيجد الدبكي ده كو اوقاس شارداري متي قرتن افچ روشبه بدي آوائي يعني هركسي جعالية خوبه هول ده ويكي وسا هنكي ده تالده ده بهيلن li yani tam tişteki geleki be simgeyiye ev merasima ku verel darxistin li seremoniye ke ku bi pevajoy diyar bikelo yani jinnaha peva away jiyana me ev testira xalle bike hatta ve diyar kerbe li serveyeki bahsa tişteki yani bu yereki avkası diroki diken yani از کیفاش بود که هنک کسی مثلا روشنبیر او فلان بیوان هودان وانا بدنگ بکن یعنی او کسی که مدیا پاروکرنا جواکی وسا اون لپیشو وان بدنگ بکن یعنی دناو چپکیریا ترکیه ده جهن ناو هنه
bana evet gotin yani böyle deli ben kesan gotiye dili wan bu araya bu avayji hinek ditin hevun serviye ki az dibejim yani beve dahyana daviji ciddiyet tabi ki tamam ve dere gerekçi teknik hene le da avabi ciddiyet tabi ki disawa hat hişan anji hat biran birovan. Narast tu mesela provokasyona mı kaç tane persi bu tabi beryana ha per şirovekir şirovate jî merak ettim. Ki dikare provokasyona pek bine ki dikare mesela evlehi derxereza peş û perskreka evlehi ava bike gerîla bixena va xeteriye ew gerîla kutin çekî xwe îmhat kin çima dewleta Tirkiye û aliyên kecekê bi hev re biryar girtin ku baweyeke zindî neyê li darxistin millet nebe şahet dibe ku ji ber ew ê be ji ber mütewazîtiyê be yani hem askerên dewleta Tirkiye mirin ew 12 hev rewşekî hassas derket holê hestiyar gotin îcab nake em wisa di neynûkê de yani şov teatral em îcab nake em tiştekî çê bikin em hinekî tiştek mütewazî çê bikin dibe ku tiştekî wisa be yan tiştekî din hel pişta ya birov hêlê nizane çuqasî tesîra divê pêbajiyê de çuqasî tesîr li ser artêşê heye lewra tê gotin ku beşekî artêşê ku ikinci ordu jî re dibêjin ikinci ordu jî ew artêşa duyemîna Tirkiyeyê li Kurdistanê van operasyona dardixe hinekî tabi tişt hatin gotin yani de nava Rewşenbêya Tirkiyeyê de jî li ser vê mijarê tişt hatin gotin. Burhan ji bîr neke wî rojê te basa uranyumê kir atomê kir te heft tişt anî ziman te xweweke pispor nîşandaye îro ez te bernadim gere tu ji me re basa gazan bikî ev gaza min jî lê kurîn kiriye ha ev gaza ku asker qaşopê hatine kuştin gaza metanê gaza metanê çi qas dikare însana bikuje û ev 12 asker çima hatin kuştin û gelo hejmara wan 12 yan zêdetir yani ez zaman direkt ji vê mijarê dest pê bikimî me basa ikinci orduyê kir bana kesê ku hatine mirinê jî askerê mirinê jî tîma operasyonê ye ku li ser vê yekê perwerde dîtine xwedê giravî yani ji bo lêgerîn niha da artêşa Tirkiyeyê de serî bi dest pê bikimê da artêşa Tirkiyeyê de beşek heye navê wê mak danîbûn ev mak gelekî wisa cara hurriyetê çûbû cem wan wisa fotoğrafê wan nîşanda bûn xweşçiya berdidin jê xwe dixin binê erdê xwe dixin nizamin tûnelan û dikevin binê bahrê mak yani ew kesê wisa gelekî profesyonel ku di jandarmeya Tirkiyeyê de hatibûn organize kirin mak çi bû mak çi ye yani girêdayê di her artêşê de tîmek heye tîma ku dema şer de kesek ji wan cenaze li duan bibîne ew tîm ku taybetî hatine perwerdekirin herin wan cenazeyan bînin di hemî artêşan de yani ev bi salan e belkî bi salan e bi hezarin salan e ku ev organizasyon heye ez bîra temaşevanan gavakin bahsa organizasyonê dike îro jî hemî organizasyonê ku me çêkiriye yani civakê çêkiriye ez bibêjim hemî dişibin artêşê ji ber ku artêş organizasyona yekemîn e di piştî ku mirovan ew ê xwe pêk anîne yani ihtiyacên xwe ku pêdiviyên xwe pêk anîne pê ve dest bi artêşê dest bi avakirina artêşê kirine yani organizasyonê yekemîn ji wê derê tê vê organizasyonê de jî hemî artêş xwediya vê yekê ne yani gava ku cenazeyê wan li duan dimînin di ji bo rakirina cenazeyan di şerên borî de weke şerê Waterloo'yê de mesela bi kala wê têkirin ji bo rakirina cenazeyan tîm diçin navberê şer tîm diçin wan cenazeyan radikin û dîsa şerê xwe dest pê dikinê yani ev li Tirkiyeyê li beşekî wisa gelekî girîngê vê artêşê hebû û navê wan gelekî derxistibû yani ha di vê pêvaş di salên nodî de
yani te ewan di cana ew TRT hin dîmen ser wan weke çav bêjim em dibêjin belge film dokümanter amade kiribûn. Yani bana ew tîbên gelekî jê hatiyê artêşa Tirkiyeyê bûn. Bana çi bûn? Bana di pêvajoya vê dawiyê de hatin tasfiye kirin. Yani ji ber ku bana di nava bana de ew gelekî pêşketibû kesên Xwedê giravî qaş û girêdayî tevgera Fethullah Gülen bi pêşketibûn heta bana xwestibûn li hemberî Erdogan suîkastekê pêk bînin ji ber vê yekê ev mak ji hevdû hatiye yani bi awayekî hêza wekê bûye wisa tê gotin lê em li Kurdistanê gava ku li vana dinêrin li vana dibînin mak di şerê li hemberî gerîlayan de vê pozisyona xwe parastiye û her wiha jî bi pêş xistiye. Yani di nava artêşên cîhanê de di vî warê de yani di warê lêgerîn û rizgarkirina kesan de artêşa Tirkiyeyê mirov dikare bêje artêşa herî xurt e. Ji ber ku salan e bi gerîlayan ve şer dike. Yani tecrübeyeke wê gelekî mezin heye. Bingeha wê gelekî xurt e. Îca ji ber vê yekê bi mirov re şik û şüphe çê dibin. Yani bana 12 heb li ser hevdû çawa diçin wê derê çawa tên kuştin. Îcarê gaza metanê ji bo di şikekekê de derkeve yani tiştê ku min xwendiye ez nebêjim pisporê vê mijarê me gaza metan ji bo şirketekê de derkeve di wê şirketê de gereke bermahiyên ji mirovan hebin. Yani bermahiyên çawa ez bibêjim fosilî hebin. Yani tiştê ku bibin sedema gaza metanê hebin. Yani fosilî gava ku bişer gotin. Yani li wê derê mirov bibêje heywan hebin, bermahiyên ji heywanan hebin. Ku bermahiyên ji heywanan bi taybetî bermahiyên heywanan ew çêdike gaza metanê çêdike. Eger bana li bana jî ji bo gaza metanê derkeve yani gaza metanê dikare li cihekî hebe lê ji bo gaza metanê li komekê li wisa li derekê gelekî belav bibe tiştek lazim be. Yani tetikkirina vê yekê lazim be. Ya gerek tu wê derê bombe bike yan jî zelzele çê bibe erdhejek çê bibe ku ew gaza metanê ji wê fosilê derbikeve. Yani pêşiye sedemek lazım e ku ji bo gaza metanê derbikeve. Îcarê hin kes di niha rabûne de ew ê de yani xweke pispor wan kesî ku Xwedê gera pisporê vê mijarê ne dibêjin PKK hiştiye wê derê feq daniye pêşiya wan ji bo wana derkevin gava ku were wê derê işte teqînek pêk bê piştî wê teqînê jî gaza metanê derkeve û wana bindin. Lê ew artêşa Tirkiyeyê ne xwediyê wê ehmeqiyê ye. Yani bê ku wê derê lêkolîn bike jê emîn nebe jê bawer nebe nakeve wê derê yani. Pêşiye gereke bizane be rastî li wê derê ew heye pêşiye çi dişînin bana aleteke wan heye bi kamera ye veya ew de digere li ew digere li feqan ew feqên hatine çêkirin bu bir tuzağı jê dibêjin bi Tirkî li wana digere pêşiye bi kamerayê li wana digere û robotê bi awayekî robot ew tên ew kirin yani tên safî kirin eger hebin wana hatibin kirin yani ev bi gava ku behsa vê tîma lêgerînê dikin yani bana yani ne tiştekî ji rêzê ye ez vê bibêjim yani ji ber wê şik û şüphe gelekî zêde dibin li ser vê yekê yani tiştekî dirêjî dîsa ez bînim bîra temaşevanên me serokê Mîtê İbrahim Kalın li Başûr bû di vê çarçoveya çêkdanî de hev dîtin pêkanîn piştî wê vegeriya ser sînor li wê derê fotoyek da tê bîra te ew fotoyê bîye ser sînor falan bêvan ku wisa bîna şerkirinê jê dihat wisa da lê li wê derê hevdîtina wî bi ew ê re hebû bi serokê serok fermandarê artêşa duyemîn re hebû yani gelek tiştan gava ku tu bînî ber hevdû
با آوایی که ev یک جمله دبیجه که ارتشتا پیکاتیه هنگ کسان خوستنه ببیه که یعنی به وان جنازه هم و پیواجوی چکدانی پرووکه بکن لی میته نهشتیه با آوایی که لهمبری ویه که حتی راوستین یعنی نخواه yani eğer ne olsa ve geleki bela kırbana ve tiştanal Türkiye ve geleki sa popülerize kırbana ve bu alan derketi bana derve ve sa ve Kurdana haber davana disa de çapemeni yaxode li az geleki gihaştım ve baveriye komite ene işte evek bekwi. Raste. Yani ne istedi bir amın o 24 askeri kuat 34 bunu hatın kuştun. Yani tüledi nere de evde beyvine ki çimin navi parmaksız eki navi çi bu ya. Navi nema rasi namati bir sakık şimdi sakık. Şimdi sakık fermandari eyalete Ahmediye. Yani le badika huri lewip kadi ev kad ev tepe kanin yani lewederi fermandar ev çumaniya yani sedema jhole rabuna Agerbestan no desisyon kuşna van leşkeran bu. Tişta yekemin çumma ev leşker beçek jwe de hatire şandın ki bir yara ve yeki daye. Şu ev çirok tez zanin. Yani mesela o çirok tam zanin yani hen tişten bir rengi yine bir amrov yani gava kumro jwe pevajoya haydar ve heneki van provokasyon tabi emlibederi speküledik yani ha tişteki agahiye ki usa destemede zanne ki destemede tüne sebep mecare yani. Nana raste. Cumartesi sabahı dibe serokumar ve afatınaki diroki bike ki dibeceviya berdeki AKP Ömer Çelik dibeje ce hatiye plan kırın roja şemiye nusare septiyare çekdanine ve serokumar Tayyip Erdoğan afatınaki diroki bike ve hemi hemalatiyeme bela roja şemiye seresibe ve afatını godar bıkın و tiştekî heta niha nehatiye dîtin. Tiştekî nedîtiye dibêje Ömer Çelik. Kan menerin Tayyip Erdoğan ve çi bibêje roja basa dîtina gazê nake dîtina petrolê nake yani servê mijare ya tabii piştî çekdayina PKK yani tiştekî Erdoğan bibêje ve ev yani. Nana carekî ez bînim bîra te carekî bas kiribû. Carekî normal ew endamê mîtê Burhan ji bo biçin dûkanê nêzîkê Silêmaniyê ji bo biçin Cemîl Bayîx bigirin bînin Tirkiye Tayyip Erdoğan ji axaftinekê re hazir kiribû pir baş tê bîra. Dîsa hefteyekî pêş de gotibû mizgîniyekî pir mezin em didin we diguhere em ê axaftinekî dîrokî agahiyekî dîrokî bidin we roja çarşemî hat tiştekî tune li holê. Başê gotin serokomarê me behsa gazekî dikir me gazekî dîtiye dibinê behra Qaradenizê de me xwestin bêjin me gaz dîtiye. Ew jî çêbû yani. Ji berê canan ew mesela mîtê televizyonda bi bernameya Gülistanê em pê hesya bûn ji ew rêveberê yenekî kî bû tevlî bû ya televîzyonda programayê bû nematî bîra min li Gülistan programek çekirî li ser başûr ya mirîk tiştekî yani wê tiştek jê pirsî kaşo li ser yani pêvajoya başûrê Kurdistanê wî rabû got tu alaka me bi girtina wan endamên mîtêresî de wî awayî personek dayetida ta kesî jê tu de bû yani ew endamên mîtê hatine girtin falan bêvan bi carekê re bela bû yani vekil televizyonê
از باور نکردم تلویزیون یعنی بحثا گریسانی که دیگه یعنی امروز یک رهبر تلویزیونی بود یعنی نبودی نماده بیرم باش بکار نه آنی اما تشتکی فلاکت بو جارا یکم دو دنیای ده دو رهبرین پایه بلند ین استخباراتی اوجی یک جوان المانان جپکی برپرسیاره مثلا دنوا میته جپکی برپرسیاره یادن ج تمام باکوری کردستان برپرسیاره هر دو دچن قاشو هر تدبیر خواه گرتنه کسی که دنوا پککی ده عیار کرنه و آگاهیان دائما جوان را دهرکینه آگاهی گرتنه که جمیل بایق در باسی سلیمانیت به لویدری تداوید به چنه خوشخانه دره کی دکتوره کی دبینه و پاشی در باسی قاندی لید به اوجی لویدری ویزفت کن بالافری سارد کن تینن ایجا tabi PKK ev kesê ku bi mîtêre di nava tekilê de ye pêş te feq dike ku ev kes du alî dike bi mîtêre tekilê de ye jê re dibêjin dengê xwe neke tu agahiyê xwe tim bide wan ama tu çi ji wan dibêjî divê tu ji me re jî bibêjî ji ew îqna dibe du alî dilîze ew kurik kurikî dî wisa agahî ji wan re dişîne agahiyê rast jê dişîne ama Cemîl Bayîq li gorî wan tev nagere çi dibe ew her du camêrtên dikevin rafîk ew hêjî di destê PKK dane ama bi vê pêvajoyê re peyman çêbiye di navbera kecekê û dewleta Tirkiye de ew her du tên berdan nayê berdan em nizanim belkî ew jî werin berdan em nizanim ez bawer nakim û çewêj derkeve yan ji ber ku şermeke mezin e ji bo îstixbarata Tirkiyeyê nûçeyên bi vî rengî nayê belav kirin ez bawer nakim ku di vê pêvajoyê de hene belki bibihîzin çend tiştan lê wê nebe wisa mijareke sansasyonel yani ya aliyê maqûl yê tevgera Kurd heye aliyê PKK hakikaten maqûl tevdigere van aliya da wisa tiştan teatral nîşan nade sembolîze nake mezin nake niha Burhan li Rojavayê Kurdistanê çi qewme şaşa nîşan nade yani wisa Mugul li Rojavayê Kurdistanê çi qewme ya ben gerek bêje barak ya barak çi navî barak biliyorsa barak ya gelekî jê hatî derket yani wisa kêr hatî derketiye yani ez pêvajû gelekî girêdayê hevdû Burhan ev camêr çi dixwaze dostê Kurdan e dijminê Kurdan e veya divê Kurd serxwebûnê naxwazin federasyonê naxwazin tonkî tişta dibêje ka tu hinek baxfe ez haftina bibînim tamam haftina tu temaşavan jî bixwîne na ew bahsa pêvajoya li Tirkiyeyê dike yani pêvajoya Tirkiyeyê taw pêvajoya Rojava ji hevdû gelekî guheriye lê gelekî jî girêdayê hevdû ye tu bilê re di heman demê de civîn hatin li darxistin rêveberiyeke ji bo înşakirina rêveberiyeke nû hin daxuyanî hatin dayîn min daxuyaniya Foza Yusuf min godarîkê tabii ji PYD hinek kesî dinê jî axivîn li ser vê mijarê lê ew e yanî heta niha ji ew ê nexweşin yani ji rêveberiya heta niha ya hetêşê nexweşin guherîn ji bo vê yekê lazim e û aliyê ku kar be guherînê pêk bîne jî Kurd in dîsa hêza leşkerî ya Kurdan gelekî derkete pêş bedran tu vê pêvajoya mehekê binêre di dema heta şerê İsraîl û İranê de em Amerîkayê li Kurdistanê li Rojava dibînin ku wê dere amadekariyan dike yani tamam herkes dibêje ji bo vekişîna xwe safî bike wan amadekariyan dike lê li wê derê perwerdeke gelekî mezin dide hêzên Kurdan yani hêzê qesedê ez wisa gotina xwe serrast bikim û hin tîmên wisa pêşketî di şer de pêşketî di antiterorîzmê de pêşketî perwerde kirine bi vana re dest bi tatbîkateke kirin tatbîkateke ku wisa li pêvajoya mehekê heta mehûnîvekê belavbûyî kirin yani ev giş ji me re dibêje ku Kurd di guherînê de serekin yani di guherîna vê rejîmê de ji ber ku tam gelekî em behsa xwe dikin lê ji mezê de tir yani li Sûriyeyê gel alî hene ku îroj dibin yani rîskeke mezin a qetliyamê de ne
حتی تی قتل کردن جی یعنی هم گله کی باسا خود که نو هنکی رخنه خود بیشتر سرویه کی لی کسی که روشان جمع الزمتر هنه yani van kesana jî baweriya wan tenê Kurdan tê yani li hemberî heteşê yani hezab tenê ku bikaribe li hemberî heteşê raweste jî Kurdin vana jî Kurdan dixwazin vê yekê yani guherîna vê rejimê dixwazin çi ye ez tişta ku tê dibînim yani ji daxuyaniyan zêdetir tişta ku ez li vê derê dibînim di dewleta Sûrî de bêtir aktîvkirina Kurdan di rêveberiya wê de da awayê damezrandina ew de an jî veguhezîna sistemê de sistema rêveberinê de pêşketina ew modela Kurdan bi pêşxistiye jê sûd wergirtin ez hinekî wê dibînim li ji van civînan lê yani gelek kes dibêjin tamam ew dehê adar bin daha adarê de peyman çêkirine di wê çarçoveya wan wê peymanan da wê peymanê de niha li her civîyanê ji bo amadekariyan bikir ku qesede çawa tevlî artêşa Sûriyeyê bibe ji vê yekê zêdetir tiştek heye li vê derê ne qesede bi tenê ye yani awayê Sûriyeyê nayê xwestin awayê rêveberina Sûriyeyê nayê xwestin û guherîn ji bo vê yekê lazim e ji vî alî ve Kurd xwediya daxwazekê ne hatta Kurd xwediya temsiliyeta aliyên dinê jî yani ez bahsa Dürziyan dikim bahsa Xristiyanan dikim bahsa Aleviyan dikim ku vana baweriya wan bi Kurdan tê ji aliyê demokratîk bi awayekî demokratîk rêveberina Sûriyeyê di vî warî de ez pêşketinekê dibînim pêşketineke ku hinekî em ê zêdetir Kurdan di nava rêveberiya Tirkiyeyê biborînin di nava rêveberiya Sûriyeyê de bêtir dengê Kurdan em ê bibihîzin. Evet. Niha Burhan nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarên Sûriyê li ser rêkeftina rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyê ragihand ku hese de di pêvajoya tevlîbûna hikûmeta Sûriyê de giran tev digere. Ez hema erê temam e. Ev yek ev hate femkirin. Çima rexneyekî wisa dike em nizanin her wiha da zanîn ku ji wan re eşkere biye ku federalî ji bo Iraq û Sûriyê nabe. Tamam. Nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarê Sûriyê Tom Barak li Şamê piştî civîna xwe ya bi Serokkomarê Sûriyê Ehmed El-Şara re bersiv da pirsên rojnameya Rûdawê piştî rojnamegerê Rûdawê Solên Mihemed Emîn pê re reportaj çêkiriye. Tom Barak behsa rêkeftina di navbera Qesedê û Şamê de dike dibêje nêrîna min ya li ser peywendiyê di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de ew e hikûmeta Sûriyê xwedî kelercamekî gelekî mezin e awarte ye yani nîşan daye ku ji bo Qesedê bîne nava wê çarçovê yani hikûmeta Sûriyê kelecanekî gelekî mezin û awarte nîşan daye ji bo ku Qesedê bîne nava wê çarçovê. Tenê rêheyekî heye ew jî rêya Şamê ye li pêşiya Qesedê. Çima wisa dibêje heqeten balkêş e. Barak li ser bi cîhanîna rêkeftina ku di navbera Ehmed El-Şara û Mazlûm Abdî de hatiye imzêkirin tiştekî dijî aniye ziman dibêje ez baweyekî rast bibêjim biya min Qesedê bi qebûlkirinê bi danûstandinê bi avêtina gavên ber vê aliyê ve giran tevgeriya ye heta niha şîreta min jî ji bo wan ew e wê pêvajoyê hinekî lestir bikin tenê rêyekî heye li pêşiya wan ew rê jî Şam e peyama me ev e dibêje berpirsiyarê Amerîkayê ji Sûriyê berpirsiyar Barak dibêje yani şu hûn zanin eva kî ye yani dostekî Donald Trump e filan jalî Washingtonê ve hatiye wezîfedar kirin balîwezî Amerîkayê Tirkiyeyê û Kurdan pir baş nas dike ama dostî Tirkiye jî xuya dike hinekî ev e Burhan yani Tom Barak dibêje federalîzm nabe ne li Sûriyê ne li Iraqê dawa wî çi ye Kurdan tevlî hikûmeta Şamê dike. Yani ez wê bêjim yani
tişta ku heta niha Kurdan nîşan daye dikarin bi hêsanî ji heteşê baştir Sûriyeyê bi rêve bibin. Yani ketina nava yani Real Şamî ev dikar tenê ev rêve ji bo Kurdan. Dîsa federalî belkî em ji ew ê fehm bikin baş nehate bikaranîn an jî baş nehate rêxistinkirin ji ber çi li Iraqê pê pirsgirêk derket pêşiyê li Iraqê yani gelek aliyê hebûn ku li dijî Amerîkayê rabûn ya duyemîn Amerîkayê xeletiyek gelekî mezin kir li Iraqê pêşî li İranê vekir. Yani gavakê tu wan bi şîya re kar kir yani şî anî xistin navenda Iraqê ew şî kî bûn ew kesên ku li İranê bûn yani bi İranê re ji İranê hêz werdegirtin bûye awayî hemberî Saddam di têkoşiyan bi salan ew kes bûn yani ew şî anîn wê derê wê vana tabii xwediya têkiliyê bin bi İranê re û İranê jî heta ku jê hat nehişt hem li ser Kurdan xwediya tesîrê bû hem ji li ser Şîyan xwediya tesîrê bû nehişt ku ew federaliyan sîstema federalî bi awayekî rêk û pêk were yani çê bibe bi encam bibe nehişt vêya yani destê wê destwerdana wê ya li Iraqê ji her alî zêdetir bû hêjî bûye yani hêjî bûye awayê tam hinekî hêza wekê bûye lê dîsa dikare gelek tiştan li Iraqê biafirîne ji ber ku Iraq mînakeke ji vî warî ve mînakeke gelekî nelwê ye yani kur jî vê mînakê ji vê mînakê hes nakin yani ez bibêjim bi giştî yani ev mînaka federatiya Iraqê ku niha ji Kurdan re jî belayeke gelekî mezin e em behsa nûçeyan dikin gelek caran yani çi gelek caran belkî bi sedan caran bi nûçeyê wê çekin nûçeyên ku federal aliyê federalê ve nûçe dayın û her wekî dirê nûçeyê bi vî regî çêkirin ew maaşê an jî pereyên petrolê ê ku ji Kurdan re were hatiye yani mafê Kurdanê destdayîna ser vê yekê me gelekî behsa vê yekê kir yani ji ber ku baş pêk nehat ne modeleke wisa ku tu bibêje ez baweriya xwe pêk bînim yani jî Kurdan jî yani tam gotiye federalî wisa hinekî gotiye xwe rêve birin bûye awayê tevgeriyane lê ewa wan encama dawî de ne tişta ku dixwazin ne federaliya ku li Iraqê ye heteşî çi dibêje min gelek daxuyanî heteşî de wê yeke halê dîte dibêje li Iraqê me çawa dît ku civak hate ji du qutkirin bi vê sîstema federaliyê ji ber vê yekê em sîstema federaliyê naxwazin tamam mînakekî ne baş e ew mînaka Iraqê lê sîstemek heye ku Kurdan bi pêşxistiye yani xwe rêve birin ji civakê re vekirî bûn demokratîzekirina civakê demokratîzekirina dewletê yani bersivdayîna gel pêdiviyên gel ciyanîna pêdiviyên gel ji ber vî warî be yani xwe ispat kiriye yani vana vê tecrübeya hana Kurdan wê bihêle sîstemeke nû li Sûriyeyê were çêkirin lê ji bo Iraqê jî gerek mirov li benda sîstemeke nû be yani bi vî awayî Iraqa bi vî awayî jî nayê xwestin yani em ê niha çend îşaretên wê hene tabii İran niha gelekî li pêş e lê serrastkirinek ji bo Iraqê jî ez dibêjim li pêşa me heye hevan noşkerema xwe re hûn bixwazin hema ji Burhan Erdem hûn dikarin pirsan bikin mesela dibêje çima li Amerîkayê Federasyon mümkün e çima li Rusya mümkün e welatê din mümkün e çima li Sûriye Iraqê ne mümkün be dibe ku vaya lîstê li hemer Kurdan dana ji aliyê nebaş neş ku sîstemê ye nebaşiya federalîst bê ne ji sîstemê ye yani sîstem bi xwe tiştekî baş e lê pêkanîna wê xelet hate kirin yani nehiştin ku ev yek bi pêş bikeve mesela mînaka pêşiyê ku me ji bo Kurdan pirsgirêka vê sîstema federaliyê ji bo Kurdan li başûr gava ku mirov lê bidê re tabii em pêkê xweş bûn wisa sîstema federaliyê pêk hat û me dît ku madeya 103'dan pirsgirêka herî mezin e ne wisa
Ve sistema federali evek çareser nekir. O kampanya Kurdan ve vere birate yani Keku Kurdistan'e Dîn begîşa li ser pelê xwe ser her derê me ew nivîsandibe Keku Kurdistanê. Çima ew madeya çilî pêk nehat, hî jî îro jî hinekê li hemberî vê yekê wisa sarı te digerin, hingê nivîsek nivîsandibû sistema mukayesekirina sistema federaliya Belçîkayê û ya Iraqê re çawa sistema federaliya Iraqê dikare bibe model bibore sistema federaliya Belçîkayê çawaye dikare çawa ji Iraqê re bibe model. Yani sistemeke baş heye û ev erda ku em lê dijîn jî vê sistemê yani bi vî awayê bingeheke wê heye. Mesela ji dema Persan, ji dema Medan, ji dema ew yani ku wana kraletî bi dest dixistin, kraletê cîkî bi dest dixistin dibûn kralê wê derê lê têkilî navxweyî nedibûn, karê wê navxweyî nedibûn, tenê askerî û baş bi xwe vegerî didan ew welatên dirê de. Pers hatin heta Ege'ye yani hatta Ege ji derbas kirin, hin girav jî bi dest xistin li Ege'ye Anatolia'ya Ege'ye ez bibêjim yani li herêma Helenistik bi dest xistin lê sistema wan çibû ew der xwebrê bidibirin û girêdayî wê bûn. Osmaniyan ji Sasaniyan ew yek wergirt yani sistema millet ji ber ku Selçukiya yani Selçukî gava ku hatin bûn hakimê herêmekê Kurdistan jî nava wan de beşekî Kurdistan jî nava wan de bûn gava ku Selçukî xwe gihandin heta Bexdayê Selçukiyan çi kir heman tişt pêkanî yani o sistema bêjin ku Sasaniyan pêş xistibû sistem çi bû sistema ku millet jê re dibêjin yani Osmaniyan navê wê kir sistema millet yani têkelî dînê wan nedibû têkelî karên wanî navxweyî nedibû têkelî dadweriya wan nedibû çi bû tenê ji bo esker û bacê pêvegirêdayî bûn û ji bo li hemberî derve pêrebin pêvegirêdayî bûn. Sistema Osmaniyan ji aliyê gelek temaşevanê me tê zanîn sistema millet yani Osmaniyan ew yek dewr girt û ev yek bi pêş xist û ev yek dewrê Ewropiyan kir yani. Ez bêjim ev sistema federalî ku niha îro bi pêş ketiye ji wê sistemê tê yani. Yani ji axa me derketiye û ber bi Ewropayê vehatiye tabii Ewropayan baştir kiriye. Ev sistem çêtir pêkanîne. Îjarê dibe li vê axê jî ev yek vegere yani. Tiştek bigame ser vê yekê heye. Şiba em daha mesela ev dibêjin yani mesela hin gund hebûn li Kurdistanê. Ez dibêjim hebûn îro tabii vana Pirkên bûne li başûr çend gundên bi vê rengî hene ku li gund Xristiyan Müslüman êzîdî an jî Xristiyanên Katolik Keldan û Xristiyanên ez çi dibêjin ji wan re Suryaniyên ku Xristiyanên bi ew bi yani tabii awalan ne bi ew vegirêdayî ne bi sistema ew Rusyayê vegirêdayî ne vana hebûn Ermenî hebûn lê tu dibêj li heman gundî yani dînên ji hevdû olê ji hevdî cihê hebû vana pere dijiyan. Sistema vê yekê çi bû ji ber ku ew sistem yani bermahiyên wan sisteman bû gel dikarîbûn bi rehatî pevre bijîn bê pirsgirêkirina bera wan de derkeve yani dibêjin gel lê hingê ol bûn yani hemî gel weke olan ji hevdû vediqetiyan neteweyî tune nebû yani netewê tî tune nebû yani bu olan mirov ji hevdû vediqetiyan. Îjarê tu li ew ê binêre vê sistema ku ji vê axê derketiye çûye Ewropayê çûye gihaştiye Amerîkayê yani bibêjin cîhana rojava lê li cîhana rojava ev hatiye bi pêş xistin hatiye sistemîzekirin hatiye rasyonalizekirin yani pek hatiye li ser rûyê erdê bûye sistemek çima wê ev sistem li axê xwe venegere bi awayê herî baş. Ji ber vê yekê ev gava ku qala modela vê komünal dikin jiyana komünal dikin rejiyana komünal zûsa wergerînin Brezcalan Komarî gotibû yani ev sistema ku Kurdan bi pêş xist
Yani tabii sistem Kurdan ne yani tamam Rebel Apo Kurdan heneki Lego Şertu Bece Kurdan heneki sade kiriye ev sistema hani yani Jibo Kurdan ezbibejin heneki usa baş kiriye le sisteme ke bu rengiye ku sistem cihana rojava te yani sistem Amerika eti sistema ku brezo jalan peşxistiye le rojava yani ne sisteme ke kusa Kurdan ev kiriye ji ber xwe derxistine yani sistemeke rasyonel sistemeke köpek diye. Li îjarê mirov gerek nekeve nava spekülasyonên wisa kes wisa gotiye federalî ne baş e ne pêkanîn gerek mirov nekeve nava spekülasyonên ser vê yekê û bibêjin Burhan tiştek ku ez merak dikim mesele ev hin derdorên Kurdan di wê qenaetê de bûn ku Amerîka amade ye ji Kurdan re Kurdistaneke serbixwe ava bike bi hevkariya projeyeke İsraîlî Amerîkayê heye rojnameyên vana Kurdistan ava dikin. Ama ji ber pêvajoya ku Rêzdar Öcalan bi Tirkiye re daye dest pê kirin ev projeya Amerîkayê ya Kurdistanekî mezin betal dibe. Tamam. Ama niha em dibînin mirovê ku ji aliyê Donald Trump re hatiye wezîfedar kirin Tom Barak dibêje dibe ku qesede entegreyê Sûriye bibe û tevlî artêşê bibe. Hevan ev dixwazim bala we li ser be goy xwe bidinê bila ev bibe dîrok hûn ê bibînin ku Amerîka ne amade ye ji Kurdan re Kurdistanekî serbixwe û pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin jî ne asteng e. Ne astenge. Yani tu projeyekî Amerîkayê tu projeyekî serxwebûna Kurdistanê xira nekiriye. û ez ê ji we re vê jî bibêjim balyozê Amerîka yê Enqerê nûnerê taybet yê Sûriyê Thomas Barak îşaret bi pêvajoyekî kir got ev gavekî mezin e ev pêvajoya ku anha li Tirkiye hatiye destpêkirin behsa wê pêvajoyê jî dike ev gavekî mezin e tişta em dibînin ew e hemû herêm guher ye. Dibe ku qesede entegreyê Sûriye bibe tevlî artêşê bibe. Ev nûçe di Anhayê de ye ajansa Anha ya Kurdê me ê Rojavayê Kurdistanê ye. Ez hema nûçe bixwînim ez şîroveya Burhan merak dikim. Ama van agahiyan cem xwe qeyd bikin. Yani ne İsraîl ne Amerîka projeyekî wan ê Kurdistana serbixwe tune ye dem bi dem nûnerê wan dikarin ji bo bandor li civakê bikin tiştî wisa dibêjin ama proje wan de tune. Esas projeya Amerîka ev e. Di navbera nûnerên reveberiya Xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriyê û rayedarên hikûmeta Vêguhêza Sûriyeyê li qesra Tişriniyê li Şamê hevdîtinekê pêk hat. Balyozê Amerîkayê yê Enqerê di aynê demê de nûnerê taybet yê Sûriyeyê Thomas Barak ew jî tevlî hevdîtinê bû. Piştî hevdîtinê Thomas Barak ji Nord Presê re axivî dibêje aştiya li Tirkiye bandorê li rewşa Sûriyê dike. Diviya bû ev beriya niha hatiba avêt ev gav beriya niha hatiba avêtin. Ez ji ber qewmînên li Tirkiye kêfxweş dibim. Ev gavekî mezin e. Tişta em dibînin ew e hemû herêm guher ye. Hêzên Sûriye Demokratîk qesede şirîkeke girîng ya hikûmeta dewletên Yekbûyî Amerîkayê ye. Li dijî Daişê şer kiriye. Em rêzeke mezin li wan digirin dibe ku qesede entegreyê Sûriye bibe tevlî artêşê bibe dibêje Thomas Barak. Ve çerçevede mızkar bejim hema tişkotin. Yani geleki geridayı hevdiye Türkiye û Rojava li ew sistema ku basa vedike yani gava ku Brezojala ji Kurdan re got ev yeke em dikarin wisa bi awayekî demokratîk bite koşin ji bo mafê xwe li Tirkiyeyê falan bêvan wê sistemê pêşniyar dike ji xwe. Li du gotin hene ku gelekî negatif yani du guêj hene bêje hene ku di nava civaka Kurd de ev qise ev gotin negatif tê qapkirin. Yek asimilasyon yek jî entegrasyone. Gava ku tu asimilasyonê dêr ji aliyê sosyolojik ve asimilasyon çi ye xwe asimilasyone yani xwe asimlekirin e. Yani gava ku ev bêje dekete pêş ne asimlekirina bi darê zorê ji derve xwe asimlekirin hebû ji bo
tevlibuna civakeke. Yani cuhuyan xwe asimile kirin ji bo tevlî civaka Almanyayê bibin. Mînak weke belki. Ji bo zimanekî nû ji wan derket Yîdiş, sistemeke nû ji wan derket İspanyayê. Gran ji me re bibêje ji bo em fehm bikin. Asimilasyon çi ye? Çi waye? Yani asimilasyon gava ku Tirkiye dibêjin asimilasyon bi darê zorê asimile kirin. Yani empoze kirina xistina wî fikrî ya serê wî mirovî ye. Yani bu fikrekî te heye tu dixist serê wî mirovî. Empoze kirina tiştekî ye. Asimilasyona Tirkiye kom behsa wê dikin. Lê di rastiya xwe de ji aliyê sosyolojîk ve gava ku tu li mijarê dinê re asimilasyon ne ku ji derve were xwe asimilasyon e. Yani xweberiya asimilasyonê heye. Tu biryarekê de tu diçe welatekî tu biryarekê de dibêje zil gorî vî welat tev bigerim zimanê wê fêr dibe. Xwe dike perçeyekî wî welatî. Tu xwe asimile dike. Yani vî awayî pêkî asimilasyon di xwezaya xwe de. Bigorî. İnşallah tu asimilasyonê ji me re weke şîr û şerbet nîşan adî. Ji ber ku yani de heşê mirov de heşeme de ji ber ku gerem gelekî li dij derketine Oto asimilasyon. Em nikarin ez nikar behsa vêyekê bikim lê tiştekî baş e yani de xwe asimile kirin tiştekî baş e. Ez ê bibêjim yani. Çok asimile ya oto asimilasyon ya Burhan dexekî oto asimilasyon tu dibêjî dexekî ez Burhan bila bikuxe oto asimilasyon yani bi rıza dilê xwe mirov asimile bibe mirov bişibe ew asimile ji latînî tê yani mirov bişibe civakekî bişibe civakekî din. Yani similer, tamam. Similer yani mirov bişibe wî. Benzeme yani. İja daqekî Burhan bise me dengê te biriye Burhan bise. Pardon. Me dengê te biriye te çi got nehat fehm kirin. Nehat tiştek ku te got. Baş e. Zana peyama vekim. Zeki peyama vekim. Peyama da belki işlere bidin xeberaj ya. Baş e. Yani xwazim fehm kirin yani. Asimilasyon şu kudê derketî ez dixwazim kokayê bibêjim yani. Asimilasyon bi destê Fransayê ama Fransa dibêjî bibêje di dawiyê de bibêje tiştekî ne baş tamam. Xerab e yani ez ê wê xerab e yani. Lê Kurd biçe li pêşî di xwezahiya civakê de ev yek heye yani ez ê bibêjim oto asimilasyon xwezayiyeke civakî ye yani ev yeke hani tu ew ê dibêje mesela oto asimilasyon li Tirkiye çawa pêk hatiye ji te re hatiye gotiye tu di zarokê xwe re Tirkî ne axive tu Tirkî biaxive bi zarokê xwe re wê ev zarokê te li unîversiteyê gelekî pêş bikevin li dibistana gelekî pêş bikevin ji Kurdan re ev hatiye gotin ne wisa ku jî bi vê yekê qanî bûne xwe asimile kirine ev xwe asimilasyon e ha tu tê digêjî xwe asimilasyon ev e yani di gava ku Fransîyan ev yeka hanê dawet dest pê kirin yani asimilasyon weke projeyekê xistin nava ew dewleta unîter xistin wê tabi civakeke gelekî ji hev qetiyayê ya Fransayê hebû û hêzeke gelekî mezin a cîhanê bû rabûn çi kirin kirin asimilasyona bi darê zorê yani ew xwe asimilasyon nehiştin pêk were çünkü xwe asimilasyon salan ta jo devran ta jo dehan salan ta jo sedan salan ta jo yani ew ne tiştekî wisa ku tu bibêje xwezaya civakê tayin dike qedera wê yani xwezaya civakê wê tayin dike lê vana çi kirin bi darê zorê kirin û bi serketê jî yani Fransî bi serketin di vî warî de yani em bêjin mesela ew jêr dibêjin zimanê patwa zamanên ku dihatin axivîn yani ew ji latîniya axaftkî ziman derketibûn li nava civakên ku îro ji Fransayê de ji wan re dibêjin gel hebûn gelên ji Fransîyan yani ji Parîsê cihê mirov hebûn vana Oksitan bûn vana bi koka xwe girêdayê Alemanan bûn yani ewa xwe cihê bûn lê çi kirin bi darê zorê giş kirin Fransî Tirkiyeyê heman yek ji li ser Kurdan
ji Fransayê numune girt û li ser Kurdan ajot. Em li dijî vê yekê de dikevin. Tamam. Lê Gotina îca entegrasyon ez bibêjim. entegralist ku Brez Öcalan da peyama xwe ya îro de bas dike bêje çare entegralizm e. Ew çi ye? Yani ez vê bibêjim entegrasyon jî gotineke ku wisa di nava civaka me de nexweş hatiye bêkarî. Mesela yek diçe İstanbulê dibêjin ya Kurdayetê xwe ya entegre bûye Kurdayetê xwe ji bîr kiriye falan. Tiştî wisa dibêjin ya. Dibêje de Avrupayê ya dibêje entegre bûye li Avrupayê yani. Nayê nava me nayê civaka nava civaka Kurd. Yani ême çok bikartînin vê yekê. Yani van bêjeyan bi çok kartani. Entegrasyon ne veke asimilasyonê ye. Anjî ne veke oto-asimilasyonê ye. Entegrasyon dualî ye. Yani vakit bidyara entegrasyonê da gereke li aliyê dilê jî ew bidyar hebe ku te entegre bike. Yani tu wê civakê jî diguherîne bixware. Yani entegrasyon tu dikeve nava wê civakê ew civak xwelgorî te ew jî xwelgorî te entegre dike. Yani dualîbûna vê yekê heye. Yani gava Kurd xwe entegreyê Tirkiyeyê bikin. Yani ji PKK ve dibêje PKK xwe entegreyê Tirkiyeyê bike. Türkiye jî xwe entegreyê PKK dike. Yani entegrasyon ew dualîbûna entegrasyon gereke mirov bibîne. Ev ne ême gişan nihar gotî entegrasyon teslimiyet falan bê wisa tiştê qirêj gotine lê di rastiya xwe de di hemû civakan de entegrasyon heye û entegrasyon her tim dualî ye. Yani gava ku Brez Öcalan vê yekê ji pêşniyar dike dibêje ew yekê tişta divê pêk were ji bo civaka Tirkiyeyê. Ji ber ku rastiya civaka Tirkiyeyê vê yekê dixwaze. Gereke Tirkiyeya ku li ser neteweyekî hatiye avakirin xwe entegreyî pirnetewetiya Tirkiyeyê bike. Tu dê digêje? Yani ez çi dixwazim bibêjim. Yani tu Tirkiyeyê li gorî xwe diguherîne, Tirkiye te li gorî xwe diguherîne. Yani entegrasyon dualîbûna wê gereke mirov bibîne. Yani ne yekaliyet tu her ez bêj nava satme bê derê ez entegreyî bê derê bibim. Na. Civaka wê derê ji tera tiştek hazir kiriye. Yani formek hazir kiriye. Wê jî xwe guherandiye yani. Gotî wê biyanî werin ceme, wê koçber werin ceme. Em ê vana li cem xwe bihewînin. Li wê derê sîstemeke xwe çêkiriye, wê sîstema xwe li gorî li gorî wana pêkaniye. Yani xwe guherandiye. Niha Tirkiye xwe diguherîne ji bo bixwendina bihewîne yani PKK bihewîne di nava xwe de. Yani entegrasyon ji vê alî gereke mirov lê binêre. Niha întegr ew ji gotina în mirov fehm dike ku tê de daxilbûn heye. Daxilbûn herê. Mirov daxil dibe. Yani tevlîbûn heye. Mirov tevlî civakê dibe. Mesela tu wextê bêjî mirov entegreyê tiştekî bibe yani mirov daxil bibe. Belê. Gerîla wextê ku ji çiyê dakeve were nava civakê entegreyê civakê dibe. Belê. Tamam. Li gorî civakê siyaset dimeşîne, li gorî civakê diçe zanîngehê bixwaze, li gorî civakê bixwaze karê rêşberiyê bixwaze dike. Ew bir entegreyê civakê çawa bixwaze edî li gorî civakê tev digere. Lê tamam civak jî wê yekê jê abade dike yani ha. Civak jî xwelgorê wê yekê diguherîne. Elbet divê civakê were daxilê wî be, nava wî be. Niha tiştek ku Rezdar Öcalan ji bo entegrasyona Tirkiye dibêje, ne tenê ji bo civaka Kurd dibêje. Dibêje li Tirkiye sîstemeke entegralîst dibe ava bibe, hemû hevû civak hevû di qebûl bikin. Yani milletê Tirk dibe ji mantıqa şövenîzmê dûr keve, netewperestiyê dûr keve û entegrasyonê civaka demokratîk bibe. Milletê Tirk. Yani mesela wextê ku Öcalan behsa netewdewlet kir, gelek ji me Kurdan fehm kir ku netewdewlet ji bo Kurdan naxwaze. Ya ji xwe netewdewleta Kurda tune ki Öcalan bêje ez xwe tune. Ama Öcalan di van peyamê wî îsal de derket holê tiştek ku Öcalan red dike netewdewleta Tirkiye, netewdewleta Ereban e. Yani dibe mantıqa parastina netewdewlet ji holê rabe ku Kurd jî bikaribin bibin civakeke yekgirt
entegre van devletan bibin. Netew bla devlet nebin devletan netewa bla bibin devletin demokratik ku hemû civakti de cih bigirin. Yani Türkiye ulusal devlet idi lortenan. Evet. Devleta milliye. Tabii tamam Burhan serva mjara entegrasyon ya careke misahdeki seviyeki ji baxivin yani gavako brez yani careke gereke mirov zeki giştil seviyeki baxivin modela ku peşdiyar dike çiye çawa dikare pek vere şartı mercen Türkiye ji bo veki çiye mirov dikare heneki seviyeki kur bibe yani çapemenya bede tüneye ve hatı dibine yani çapemenya tişteki usa es viajî bibêjim em dibînin ku pêvajoya ku li Tirkiye bi Rêzdar Öcalan re dimeşe Amerîka di nav de cih digire. Em viya dibînin. Ana di gotinên barak de di em di gotinê wî de dibînin ku ji pêvajoya li Tirkiye kêfxweş e, çavdêr e û aynî pêvajoya li Sûriye jî dixwaze, aynî pêvajoya li Iraqê jî dixwaze. Çünkü wextê dibêje li Iraqê Sûriye federasyon nabe, dêwe mane ku di serê wan de tiştekî din heye. Êdî ew tişt çi be? Ez dibêjim qey bi Öcalan re li hev kirine. Ew tişt êdî çi be? Yani di nav meselê de ne. û Kurd ez bar nakim zerar bikin. Ji xwe tiştê ku Kurd jê zerar bikin tune çünkü tiştekî statûyekî me tune ye. Di encama vê pêvajoyê de wê mutlaka tiştekî çêve. Mutlaka ka tu çi fikrî ser vê meselê? Yani Amerîka nava pêvajoyê de ye, çi qas nav da ye texmîna te? Yani ez bêjim yani bêyî wê gavavetin ya tu bas Türkiye'deki yani Amerika her tiştî xwe her aliyê xwe ve di nava Tirkiyeyê de ye di nava leşkeriya wê de ye leşkeriya wê şîrîk xwe yani çarçoveya NATO'yê de di rêveberiya wê de dibêje dostê min e dibêje Erdogan dostê min e liderekî baş ez jê hez dikim gava ku rêveberiya Amerîkayê rêveberê Amerîkayê serokê Amerîkayê ev tişta hanê got tu fehm dike ku çi qasî têkiliyê wan de nêzî hevdûne di nava hevdû de ne ji aliyê tûcarî ve dîsa di bi heman rengî yani ew ya gereke mirov bi hêsanî û normal pêşwazî bike yani ji xwe yani Tirkiyeyeke ku bê Amerîkayê hebûna xwe bikaribe bidomîne tune yani ji dîraka Tirkiyeyê heta ji dîraka Tirkiyeyê ji salên çilî û bir be em vê yekê dibînin vê yekê dizanin ku çi qasî destê dewletî Yekbûyî Amerîkayê di nava Tirkiyeyê de heye. Tabii hingê şert û mercên reel sosyalîst bû yani cîhana reel sosyalîst bû Tirkiye di Sînor de bû Sînorê wê çi bû Bulgaristan bû di nava bi ew re bû bi Sovyetê re bû ji xwe yekîtiya Sovyetan bi Azerbaycanê û Ermenistanê û di Sînorê Tirkiyeyê de bûn yani ji ber vê yekê Amerîka li Tirkiyeyê gelekî bihêz bû tiştekî gelekî normal e lê ez ew ê bibêjim yani gereke mirov ew qasî jî bi dû vê yekê nekeve yani ka li Kûderê ye CIA ji Kûderê ye MİT li Kûderê ye çi qasî nava hevdû de ne gereke mirov dû vê yekê jî nekeve yani devleteke te hebe di NATO'yê de be sedîset wê Amerîka di navê de be yani Amerîka bixwaze li gorî çarçoveyên cîhana rojava ew dewleta te biryaran bigire. Tiştekî yani xwezaya vê têkiliyê de heye yani di xwezaya vê şîrkatiyê de heye. Yani herkes dibêjin yani ew taybetî ew çepê Tirkiyeyê de dibêjin projeya Amerîkayê ye Amerîka dixwaze bi awayê dirê xwe ser be ferz bike yani tu nikare wê rastiyê ji bîr bike rastiya çi rastiya ku welatê te muhtacî NATO'yê ye yani ku îro dikare xwe biparêze hêza xwe pêş dixe artêşa xwe pêş dixe gelekî bi saya NATO'yê ye li ser piyamayîna ew aboriya te gelekî girêdayî Amerîkayê ye yani bana tiştên reelin rewşeke reel e gereke tu xwe ji vê yekê dûr nexe tam têkoşînek li hemberî vê yekê dikare were dayîn yani tu dikare her li
خو بهز بکه هر بکه به مجلسی و بیجه هزا خو زیده بکه بیجه امیج ناتوی درکبن yani tu karet istiki musabıke yani riyate kuşina belki az ne dici riyate kuşina belki eğer civaki xwast civak qanah kir û pêve tekar bet tiştekî musabıke leveyekî gerek mirov neke mane da ku ev entegrasyona PKK pêk were yani biveyekî mirov li dijî PKK derkeve yani ji aha PKK jî bi vî awayî teslîmê Amerîkayê dibe yani tu evê nexwîne tu cîhana rojava nexwîne tu rastiya rêvebirina cîhana me tu nebîne tu dikare tiştê wisa beradayî bibêje rastiya me de bê Amerîkayê gavavetin li Tirkiyeyê di şert û mercên heyî yê rojhilata navîn de nemimkün e. Salih Filizcan miştera link şandiye eger tu werî pirsa xwe bikî keremke. Hevalê Burhan gelekî pirs hene, gelekî şîrovê hene, eleqeyekî pir baş heye û pir heval tevlî axaftina te dibêjin. Elbet hem mesela Suriye'de û hem jî mesela Bakurê Kurdistanê de pir heval tevlî axaftinê te dibin ve îzaheteya entegrasyon û asîmilasyon gelekî baş wez dibêjim. Salih Filizcan wê pirsekî ji me bike û hevan divê navberê de dîsa bînin bîra weş kerema xwe re bibin abone kanala me mezin bikin yani hayem jî heye îro bername me hinekî dirêj bû me jî xwest piştê niha eger heval bixwazin temaşe bikin pir xweş e. Salih Filiz eger amade be em hema bigirin. Salih merhaba. Tamam ew hewl dide xwe bigîne. Ez bawer dikim baş e yani wekî din tiştê ku tu bibêjî di derbarê heremê de Burhan yani gerek benda yani niha me gelekî got guherînên mezin tê jîn me got li herêma me li devera ku lêne yani guherînên gelekî mezin hene û di nava van guherînan de tesîrwergirtina me tiştekî gelekî normal e li ciyekî guherîn hebe di nava wê guherînê de be yani Kurd nikarin xwe devî vê pêvajoyê bihêlin lê tişta ku Kurd niha dikin yani ez bêjim bi giştî yani ji başûr ji rojhilat ji rojava bakur tu gava ku tu lêdinê re bi giştî Kurd êdî dibin aktorê bê guherînê yani ne ew kesên ku ji vê guherînê tesîrê werdigirin lê kesê ku bi vê guherînê re ne di vê guherînê de xwediya gotinê ne ez kar bibêjim yani ez gelekî mübalağa nakim vê yekê tenêz rastiye dibêjim yani rastiye de çi ye me got rojhilat ji bo tu behsa Îranê bike tu Kurdan navê Kurdan nebêje tu nikare ji bo pêşaroja Îranê tiştekî bibêje heman awayî Sûrî Tirkî pêşaroja İsraîlê me dibêjim paşa roj ez bêjim dahatû birayê me İsraîlê dibêjim paş ji bo dahatûyê gelecek no yani ji bo dahatûya me tişta me tişta herî divê ew e ku em bigêjin zayîna vê yekê ne xwe gelekî metih bikin yani serî xwe mezin bikin yani Kurd îro bê Kurdan İran nameşe bê Kurdan Iraq nameşe bê Kurdan Sûrî nameşe Tirkî nameşe bu awayî serî xwe mezin nekin bi ayekî dirê jî xwe biçûk nebînin yani vê yekê de yani ji bo Demirtaş gotinekî te heye doh biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê hebû dibe dosyayên di derbarê wî de delîlên di derbarê wî de hemî pûç derketin dibe were berdan dewleta Tirkiye jî tazmînat bide wî Tayyip Erdogan roja şemiyê dibe ku serbestiya hemî siyasetmedarê me beyan bike tiştekî ji te bibêjim yani ez belkî ne divê çarçoveyê ne ew xasîbe lê pêvajoyek tê jîn yani di şert û mercên Tirkiyeyê de yani eger ev biryar pêk neyê yani Tirkiye li hemberî
yani gerek listek dine pek bine. Çi bu listek? Gavak birya ji bo berdana Selahattin Demirtaş hatı dayın Türkiye'ye çıkır ji dozeke dinê bi awayekî dinê Selahattin Demirtaş darizand. Yani ew ji çarçoveya wê xala mijê dibêje me gelekî jer gotiya ahîm yani dadgeha mafê mirovana Avrupayê çıkırın icare naha dibêje te lîstik kiriye seviyekê tu nikare vêyekî bîze yani mafê te wê devletê tuneye ku vêyekê li ser mirovê xwe ferz bike bi vî awayî li hemberî mirovê xwe tev bigere yani tiştekî gelekî nû ye ev yek yani gava ku tu lê binêre di çarçoveya biryarên ahîmê de tu gava ku tu lê binêre tiştekî gelekî nû ye yani dalgaha mafya mirovana Avrupa'ya hatta naha zbar dikin bu Belarus bu Rusya'yı bu tişteki olsa bu yani bu Kıbrıs'e tişteki olsa hebu yani lejbo Türkiye'ye cara yekimine bir derke vire gidaye yani devleti suçlar dike dibêje tu bilistikan bi çêkirina awayî nû yê dozan kanunan tu vana didarizîne ev yek gereke ji holê were rakirin yani ji serî ve ev yek pûç dike vê yekî pûç dike yani pêvajoyê çi dike dibêje ev doza ku jê dibêjin doza Kobanê ku ev doza te vekiriye dozeke pûç e tu nikare ji vê yekê vî mirovî ceza bike ew biryara ku bi pêşiyê dabû ji bo berdana vî mirovî biryareke derbasdar bû lê te lîstekê ev yek çêkêta anî serî vî mirovî devlet gerek olsa tev negerel hemberî mirovê xwe yani hinekî wisa naveroka wê got yani ev ne gotin bi gotinê dalgeha mafê mirovan e lê naveroka wê di vê çarçoveyê de gereke were xwendin yani gereke piştî îlankirina vê yekê Demirtaş bu hatiba berdan yani ez bawerim va rojan de wê mecbûrin yani tiştekî pêwîst ji dalgeha mafê mirovan re bibêjin yani bibêjin ya me berda yan bernadin Sekna Demirtaş tu çawa texmîn dikî wextê derkeve derva di kîjan astê de di siyasetê de cih bigire rola ya gelek kesê me dibêjin yani di nava pekê de jî ew heydûbendî yani nêrîna li Demirtaşî bibe mirovekî mezin wê di pêşî bikeve pêşiya rêber apo falan bêvan lê Demirtaş ne ew ne xwediya wê kapasiteyê ye yani bikaribe ew xwesî civakê organize bike tiştekî dinêjî rola wî yekî wisa tune yani tiştekî dinêjî Demirtaş li Amedê mezin bûye yani zarokê Kolanî Kurdistanê ye yani Demirtaş bi fikrên rêber apo çê bûye yani mezin bûye siyaset nas kiriye yani tu nikare wan şevî cihêv jî bike yani yani tiştê ku divê me rû tev li hev neke yek ya tamam xwast cîwî alî ve tiştekî bêjim gotina xwast xilas bike piştî tu baxweşkereba xwe yani biborîne bedran tişta ku ez dixwazim bibêjim yani di xwezaya Demirtaş de dijberîkirina vê pêvajoyê dijberîkirina rêber apo nikare hebe yani ew zane ku tiştekî wisa bibêje wê gava derkeve kolayê xek tukî fîrûyê bike yani Demirtaş di wê bîr û baweriyê de ye yani Demirtaş zarokê vê pêvajoyê yani zarokê pêvajoya PKK yani Demirtaş ne kesekî ku ji derve hatiye wisa popüler bûye di nava Kurdan de na PKK têkoşîna PKK hiştiye ku yekî weke Demirtaş derkeve û vê rolê bilêze xwe baş lîstiye camer yani ez wê bêjim lê kapasîteya Demirtaş gelekî mubalağa dike ji ber ku ew muxalefeta Tirkiye xistiye serê me ku Demirtaş yekî demokratê yekî wisa ew mezin e dikare civaka ew li dwara xwe kom bike lê Demirtaş ne xwediya wê zanînê ye tiştekî dinê ye yani Demirtaş ne xwediya zanîna cîhana rojhilata navî de bi qasî rêveberekî PKK
yani Demirtaş ne xwediya zanîna çawaniya rêveberîna civaka Kurd e bi qasî rêveberekî PKK. Yani Demirtaş ji siyaseta legal derketiye ji mafê mirovan hatiye yani di warê hukukê de gelekî jê hatiye lê geleke mirov muqayesa wî bi serok re neke bi rêvebera neke yani. Ez ji destpêkê ve rast nabîrim ku mirov insana muqayese bike. Her insan xwedî rengekî ye, her insan xwedî kapasiteyên cuda ne. İnsan hene erka wî, misyona wî cuda ye, wezîfa wî cuda ye. Rêzdar Abdullah Öcalan insanekî îdeolog e, îdeolojiya wî heye, dikare biafirîne, tevgerekî çekdar bi rêveber 5 salan cuda ye. Di rojhilata navîn Serhedîn bijî îcab nake merov muqayese bike. Serhedîn Demirtaş ferdekî vê tevgerê ye. Yani zarokî vê tevgerê ye. Ew tevgera 5 salan ku Öcalan bi rêve biriye, Serhedîn Demirtaş berhemê vê tevgerê ye. Ama berhemê vê tevgerê dikare sempatik be, dikare xwedî mîzahekî bihêz be, dikare edebiyata wî, resmê wî, hunera wî, zanîna wî dikare bihêz be ama hemî perçeyên vê tevgerê ne. Vê tevgerê ne. Yani wextê ku merov behsa tevgerê dike, behsa Rêzdar Öcalan dike, îcab nake merov Serhedîn piçûk bixe. Serhedîn ne ku mezinkirina wî, divê merov heqê wî bide. Yani di salên dawiyê de yek ji kesên ku serkeftî divê tevgerê de derket pêş, Serhedîn Demirtaş e. Bi keda xwe derket pêş. Bi xwe, bi axaftina xwe, bi bersivê xwe yê jîr derket pêş. Yani vaya çima ez û te dernakevin pêş. Di çapemeniyê de 30 sal me xwe kuşt. Kes dime goda Dana ez bêjim tam tiştekî me wisa tune ye yani ew siyasî bûna me ne ew qasî jî siyasî ne la. Bise ez xilas kim. İja Serhedîn Demirtaş di 20 salên dawiyê de ji xwe siyaseta ku bi rêve dibir li Tirkiye, em jê re dibêjin siyaseta legal, li gorî min legal û îlegal tune ye, siyaseta Kurd, siyaseta Kurd e. Em bêjin siyaseta Kurd ya li Tirkiye, Serhedîn ji xwe alîgir bû ku şer bisekine, Serhedîn alîgir bû ku hemî Kurd tevlî siyaseta Tirkiye bibin. Yani îro siyaseta ku Rêzdar Öcalan bi pêş dixe, ne berovajiyê siyaseta di serê Serhedîn Demirtaş da ye. Wezîfeya ku tevgera Kurd dabû Serhedîn Demirtaş ji xwe li gorî vê pêvajoyê ye derkeve, wezîfa xwe li ji mayet kare bidomîne bê problem. Ha ew paşnavê me Tirkiyeyê falan filan wisa negotiye. Ew mesaj dide hin derdoran. Madem hûn dibêjin paşnavê me Tirkiyeyê li gorî wî tevgerin. Veya bank çünkü merik dibêjin madem hûn dibêjin paşnavê me Tirkiyeyê, arkadaş wisa tevgerin û hinek jî bi bawekê mîzahî dibêje. Yani Serhedîn Demirtaş em nas dikin ji daxuyanê wî. Heta bir Kurd û Kurdewar e û mafê Kurdan ê netî wî dixwaze. Ya ji dema wî ya xwedekariyê ez dizanim yani li Amedê mezimbûna wî ya li Amedê ez dizanim. Ji hêgê ez yani di rojnameyê de bûm. Ez hebûna wî ya li ew ê dizanim yani serokatiya wî ya komeleya mafê mirovan Amedê dizanim. Xebatê wî wê demê dizanim. Yani ez ji ber wê dibêjim yani zarokê vê derê yani zarokê vê tevgerê yani. Ama Serhedîn ne Serhedînê salê nodiye yani ha. Ya mutlaka yani bêje yani Serhedîn tabii ki de Serhedîn salê nodiye. Xwe pêşxistiye, zanîna xwe pêşxistiye, siyasetkirina xwe pêşxistiye. Yani tu nikare tu hinekî tamam parêzer bû, axaftina wî baş bû, Tirkiya wî baş bû, Osmaniya wî baş bû, hêrberê de xwe nîşan dabû lê yani wan ew yani wê pêvajoyê de yani vana işte bêjim ew kesê ku hingê diçûn hukuk dixwendin li Tirkiyeyê wana ew kes bûn ku dixwastin mafê Kurdan biparêzin di vî warî de ji ber ku hukuk tune bû hukuk dixwendin yani van kesana
yani tu Tahir Elçi vana zêde bike, Tahir Elçi birayê wanî mezin bû, tu Osman Baydemîr li vana zêde bike û her wekî dirê kesên ku wê demê de Meral Danış Beştaş mesela îro ji wisa gelekî pêşe ew ji wê pê bajûyê ye. Yani belki yani bana ko îro ji gelek nafên nayê bîran nedî de siyaseta Kurd de em dibînin ew birabir wê pê bajûyê ne. Yani bana tu îro Meral Danış Beştaş derê tu baş dizanî ku Meral Danış Beştaş tu tiştekî teslîmî wê bikî wê baş pêk bîne. Zanîna wê, kapasiteya wê heye, axaftina wê baş e. Ji vana xwe pêşxistine yani vana ew nifş bû ku xwe pêşxistine. De jî xwe rojnamegeriyê de pêşxistiye bedran hinekî neheqî xwe neke yani sa. Murat Demir dibêje birêz bedran dere tu dîsa ew dîsa xelet difikirî. Na dibê tu tişta xelet difikirî. Kam xwe pêşxistiye ez hemî xelet difikirim Murat. Ka çi de got. Murat Demir dibê tu xelet difikirî. Em Çi yani xeletiya de çi ye yani? Nizanim Murat Demir xwe serrast bike yani bibêje xwe serrast bike yani. Divê beramê de bi du gotin kirine her du gotin jî wê dibê şaşe. Ama baş e ku welat can dibêje Murat dibêje bijî. Ya ji min re jî gotin tiştekî nizane yani. Me işte çekbêjim. Yek ji kanalên ku temaşevanê wî bi hikmet dinivîsînin ev kanala me ye. Hakikaten mesela Hoppala jî gotiye favoriya min Kemal Kılıçdaroğlu ye dibe Xortê Dêrsimê ye. Ya nezareteke mezin CHP'ye ya. Mesela vajî îroniye. Mesela tiştî wisa hez dikim. Kurmancî dibêje Kılıçdaroğlu favoriya min e Xortê Dêrsimê ye. Mesela çiqas xweş. Em zanin îronî dike, em zanin hemek. Vay el cem kilo ev heye zanî. Ya de çanda me de viyek heye no. Dîsa jî ez ê bêjim. Jean Roj Polateva herebî. Benê borî. Tamam. Çi digotiye? No şkora yani pesnî kanala me dedin kanala. Tamam baş. Ez ê bêjim Bedran. Yani Bisa Murat Demir fikra min şaş gotiye dibê Selhedîn Deva ji bo min pêşeng nine pêşeng birêz hatî dijde ye. Çi xweş e. Ya Murat Demir ez û te biryar nadin millet biryar dide. Ji ber vê îcab nake mirov însana muqayese bike. Muqayese hez hatî dijde jî birayê mezinê Selahattin Demirtaş e yani vê pêvajoyê vê têkoşînê jî wî derxistiye yani. Lê ew yekî çawa bû siyaseta wî baş dizanim. Ez gelekî wî şopandiye. Salê wî girtîgehê nameyên wî ji girtîgehê mixwendiye. Di pêvajoyekê de ez li ser ew ê gelekî xebitî ji ber ku bi îngilîzî zanî bû. Ew pêvajoya berdana depiyan hebû. Xelkê me nizanin lê piştî AKP hat ser hukm ew pêvajo hat destpêkirin. 2 salan ajot wê pêvajoya hanî hêngava ku Gul Serokwezîr bû. Di wê pêvajoyê de hin nameyên wî hebû wana xwendine. Heta ez dikarim bibêjim ez hinekî hewl bim zîkaribim belgefilmekî ser wî çêkimê yani ser wê pêvajoyê jî zîkaribim çêkimê. Lê ev yek ji wan kesan bû ku salên hefteyê dîtibû. Selahattin Demirtaş ev salên hefteyê nedîtiye. Yek ji wan kesan bû Hatîb Dicle Rêber Öcalan saxî dîtibû tevlî konferansên wî bûbû. Yani Hatîb Dicle tu nikaribe be Selahattin Demirtaş re muqayese bikî yani. Bu awayî. Ez tim dişibînim weke tabloyekî bifikirin. Rengê zer heye, sor heye, şîn heye. Her renk li gorî xwe bi qîmet e. Em nikarin hemî însanan bişibînin hev. Herkes bila xwedî marîfetên xwe be, taybetmendiyê xwe be. Dibe em fêr bibin. İnsan hene alaqayê edebiyatê û bi hunerê tune ama serokekî baş e. İnsan heye rengî wî hunerî heye dibe merov bi şiklekî din nêbe.
ez دوی قناعتی دمه جان روش هەیە بورهان دخوازێ سلاوێک از ناستیکم yani ez ji kanala tevî nastikim ez bibêjim da binêreşta bêjim ronî riha derdikeve millet pir jî hez dike kanala me de jan roş derdikeve millet pir jî hez dike ronî riha edî derdikeve nava civakê millet pêra fotoğrafa pir xweş e ya dema xweş be Jano teşî xweş be Can roş merheba bixêretî serserê min ser çawan başin Malatya ve tu çewanî براستی از من گلک جاران دنویسی درباره کک برهان نهانی جارنه دروایی ام ببیجن صندوق دفکره و اف جی نهانی گل ما هندکی جارنه جه فکرین دروایی صندوق هندکی یعنی دروایی صندوق هندکی یعنی ترس هیا براستی نه مرو تشتان وک تابو نگره وک کک برهان گوتی گوهرتنی کد بنا ایدی تابو نگرگه تابو نگرگه نانی و هم بچری اوی بون هم بچری کک او سروک دمیرتاش بون برز دمیرتاش از باور دکم هکه دمیرتاش رولک جرا وره فرض کرن د پاشاروجی دا اوان نایه وک ام ببیجن هم برکیشید نافبری دسالوکتیان دا از باور دکم هکه رولک جرا وره فرض کرن و افرولا یعنی اندازیار کریبه البته جان روش اتشتکی مراتکم تو ترکی نظامی قیمتا کو روجاوای کردستانه و هرمندن این کردستانه ددن سلحدین دمیرتاش جکو دریتی هون چواد کبن بن تسیراوی چما تحت کرن لی تشتکی وی گوت از خوازم علومه ده تشتکی بکم یعنی رولا که دمیرتاش بلیزه گرک رولا که بوی رنگی به که مهندسی تیده هبه یعنی با آوائی که خاطب خیز کرن نوسا نهانی دمیرتاش تاکتیک önderlik بجنجیره دمیرتاش وک مروفکی خوندکاری که وک مروفکی ام ببیجن روشنبیر نهانی لبرز و جلان دنیرن وک سروک ارتشکی وک ام بین جنرالکه اف نهرتنالی های و بطایبتی روجاوا برز و جلان دما کل روجاوا بو مروفکی ام ببیجن هندکی یعنی بهیز بو و بهیرس بو و بسام بو گلمی سورانی ببیجن بساو بو سام خواه بو سام چاوا یعنی ام ببیجن او داوید گرتن ساو اری سام خواه بو لی دنیرین وک جنرالکی لشکری وک یاسر عرفاتی فلسطینی يعني لیدرک بو تشتا تدبیجی لجم مظلوم عبدی هه لجم مراد قرایلان جی هه نه مظلوم عبدی به هندکتر اجبرکو او یا مروفکی چاوی کرکتریوی وک مروفکی نپوز بلنده نگلکی پوز بلنده سر بلنده لی نپوز بلنده yani tabi gelek lideri cihane ye büyürek cihane yani gavak kaldı ki gelek lider hatine li ez evi bibêjim yani mesela beri gavak te bahsa lidertiya Kurdan dikir te goçe serok aşirek hebû te ji me re hatiye gotin ew serokê aşîrê rabûye li talanekî xistiye Qasîm mezin bûye şûrê xwe wisa hejrandiye tivinga xwe wisa hilaniye bûye awayê bahsa tiştekî dikirin yani lideriya berê ji Kurdan re ew qas bû çarçoveya lideriya Kurdan li gavak Abdullah Öcalan derket beriya wî mesela dibêjî Kemal Bukay hebû tarzekî wî dên lideriyê hebû beriya wan gişa çim kî hebû yani mesela doktor hebû brûsk navan bînim bîramî di çepgiriya Kurd de doktor Şivan hebû mesela lideriyekê wî hebû doktor Şivan lideriya wî bi bejna xwe bi zanîna xwe ya Marksîzmê Gemroveki gelekil peş bu, jiddersi bey bu, veke Kemal Burkay. Li beriyavi yani dövüp bey başlıyor edici tabi bizim Said Kırmızı Toprak evet derece bu yani kesin derece bu dövüp çarçoveyde.
که لیدرتی آوان هبو لی Öcalan çi bû? Öcalan ji vana gişa gava derket bêtir modern bû. Yani modernîteke wî hebû. Mesela vana çi kirin? Nehata bîra vana ku di civaka Kurdan de hêzeke mezina aşîran heye gibi divê tekoşîrek li hemberî aşîran were kirin. Öcalan çawa derket li vê yekê xist. Yani الرحاية نوك الدبرين دنيا نظام وك دبرين كردستان مثلا علي ولا وصاية بدايان جي علي بيردين نوصاية أو تسير عشيرا أو قاسين نزيدة يعني هم قريدان بونا كي العشيرة بل أو قاس تسير وابتدي اللي راح قال لك زيدة بو راسته تشتاك كرد مثلا حلوة سيورك قابا كم دينو كفاك الدنيا تشتاك كريه الودري تشتك شكاندية yani ev heza feodalite işkandiye modernite ev jwe derete yani le bebeje jin de xastiye peş yani demavi de mesela hani lider hebun mesela jinji hebun yani nav naha kedim bir am Hatice çu yani liderin de tebgara kurde musahebun yani nav geleki nav biram diçli yani kes hebun wanaş dikari bu derket vana der peş li de abqasi modern bu baqasi öjalan modern bu nikari bu abqasi civaki bakuyun belki tişta ku mesela geleki bahsed Reis Burkaytken yani de xode jibeki Burkay duha tişte kiştiye yani çı iştiye yani külliyata kiştiye beriya her tişti. Emro veki entelektüele şaire veki direştikar lebriya yani beriya siyasetmedi beriya bebe siyasetmedar tişteki dire yani şu var. Doza Kurdan avay ki dire askeriye bu avay ki dire ve gotiye. Gelek tiştenvi mesela liderin dire raş tevgere dire raş bu da minak. Yani tu gavak ledinlere litindikare Burkay u Öcalan mukayese bike yani. Toyav biki rastla. Yani tündikare wan bir hemberi hevdu bibeji kijan başı kijan ne başı. İcare sen mejara Selahattin Demirtaş guherina herizede eveku Selahattin Demirtaş vana giş deditiye. Yani Selahattin Demirtaş rabuye PKK ditiye. Rastla. Tekoşira PKK ditiye. Beriyavi peratüde yani beriyavi tekoşini peratüde yani mesela de temeli hevdu dene zanım yani mesela wipi başoye wan xorti kul ameli derketen tekoşina wan şopandiye rojam bejmek rojam yegeri kiriye şopandiye tündikare bibeje ku ev liderek dire ye kurdane tündikare bibeje hatta ku Öcalan hebe yani gerek emrok ve rastiye zanıbeş ve o zaroki ve yani zaroki ve ditina Öcalan'a yani. Gerek spas bura. Ez tane merak Salih Filizcan dengi mettete tulvidri nelvidri Jean Mamasa dengi te temin za dengi meti no ne kamera ve ne dengi te. Dengi tejite u nahatu u Jean Rouge u şkhara her du baxfın ez du Burhan emri gudart kin teve hamli temçevanen me. Mamasa zatmaz. Seni tişteki bejim Demir hevaleme Murat Demir bu meseleye slopiye videoya ve Nivro'da saat 11'da mı video eki çekir. Vakti ku peyama rezler Öcalan hat. De pişve videoda de der herkes slopiye fikramına her davi bahs kiriye. Jiber ku min biş endamên şaredari meclisa şaredari yere axfime fikramı duve dere de heye jiber wê milletê me slopiye ji min raziye ji min kêfxweşe em li hev hatine her du alî jî em hatine kerem kir. نها باوریا که من هی از دبیجم درباری و مجاره تا آخوی بود جارت دا آخوی از دبیجم دوت مروف نگله کی یعنی برخم بن بلا چکی یعنی رادیکالیا گوتبیجی هبه دانستاندنه برا رادیکالیا که هبه بلا یعنی نهیرتنه که دن یعنی از گروپ دسته گروپ مهن هم بوان هم بهفرا دا آخوین درباری سیاستی و درباری کچل روجلاتا باوین چید با جارنا از نهرین ندبیسم
يعني كردان دخيب بن أرده جار نجي نهرتنا هنا كردان راد كسر أزمانان لهماني دويت مرف قالكي يعني هستيار تفنگری درباری چه فکری کواری گوتن لومانی از نانی آخافتن که برهان دا عجبی نمیش برکو جارنه یعنی تابویان در باس دکه سینورین کو رامانان فکران قدخه دکن دویت وان در باس کرن دویت ام درباری هر چیزی بپیون درباری هر چیزی یعنی ام گلکی بلکی گلک جمال اوروپا رو نشتن و دزانه چاوال اوروپا هر تشتی آخافتن تشتکی کو ایبه و چنابه وره گوتن و چنابه افتشتا وره درباری ویچتی وره آخافتن تنه نهانی لسوری اوا ببون نمونه رژیم سوری رژیم اسد کر و اسد باض نمونه که بو دگوتن تشتی کو ام درباری وی ناخذن و تخن بنجلکه تشتام بنجل بکن تی واتایا کو او تشتا تنه وک میناک پرسگریکا کما باسرائیل راهیا ام درباری وی ناخذن سر تلویزیون میفرمی تلویزیون دولته تی واتایا کو اف پرسگریک نینه بني چاو كوميديا اخافتنوان وهزروان جان روش ترک جی عینی تشت بیجن دبیجن اگر تو پرسکریکا کرد بس نکی او پرسکریک تو نه جالی فلسفی و دبکو راست به وقتی که کرد دوا ما فی خانه کن تو جی دو نکی تو جی ناخفی او نابه پرسکریک جبروی جاره که چند جاره ما پیشنیاز کر لکردا مگو خواه بکن پروبلم لروجتا ناوین مسئله مزن بکن مسئله تبل هف بکن خواه بکن پروبلم کم خلق و چاره سر بکن تو حتی خواه نکی پروبلم که چاره سر نکی درسته کک صالح فرمو سلام رئيس قال ما مستيم شلون باشا كيف حالي دنگي 200 ذا دنگي تا بيل بيليه ام حملته قدرت كن كرم كي قوقايا دنگي برسكريكا دنگي شلون باش ما مستيم براسي ما دسبيكي ذا بخواست ذي مجاري خازج بير بكر برسي خازي مقولش برسي مازي نعرف الماموستا ورهون بالطيبات الجيرة في الأرض كم تب أوي جتي يعني تب من الناس جتي يعني وصا السابيجم ده حضر وسسيان ده أما شارو ما تدي أو 6 مليون إنسان تلوي تبي ماشي ده تنيز بوي براسي تاز خاصة الريبورتاج بهوالا رابكي ويش غيزان بيشكاتي نابو عم هيجان كي مذهب ام باشتريت ام درك التلفزيون هيك هيجان ام راوي يعني دور دا من نفس از باشتار ويرو بو قسمت براسي ام ربنا يجامت بازم برابج برسي مع حدا ما مستاس لا برج بقول اللي تشتري نسيتي نوصا يعني شاو ما مسا تدها الديربي ايطاليا نوصا انا الايطاليا يعني النوفا إيطاليا ما بو بيسو نيس بيسو 6 سالة نوتو نيان دا هاري ما قلابري هاري الودري كردير ما دخكاري شعاتي دخلابتين وسطي بيرامن ما مستفي هاري ما ماذا كسن هاري ما فقير أنا بيجي باشوري إيطاليا بلي هاري روما يوان سارة مرحبا سلام سرشاوه من داراجي الودريه دارا دنگي متيته دم باش كك دارا قالك سلاو الرز دنگي وهاي دنگي متي علي قارب برسكي اش ما مستابق كما كريم كدارا اول برهان تخازم برسكي بكمان ها زاني چاوايا كريم كه هدي تابقر ابوجي ام دبينين خوانيزي تركيا دكه يعني براستي جي دما كوباكا خلاص دبا ودبا يعني نيزي كاتب تركيا راهي زاني دال يدي داگر هون ميزه بكن هدي اسرائيل وامريكا تخازن رجابه خلاص بكن يعني قالك تبجنا يعني حوالي نيجا قال ام سرباخ في انها ورن تخازن قصد يشي بكن بشج ارتشا سوري وهروسا نها از وكو خد بينم فدو خينم يسم مديان جهاني جي فدو خينم دبيجن يعني تخازن مثلا تشتك بنابي روجاوا كرسان نمينه يعني نها ارتشه
سووری دخوازن بێخن بندەستێ دێرە زور و وێ علیش دیسان دخوازن بێخن بندەستی ئەرتەشە سووریە نەها یانیا و ئەرتەشاک و ئەز نزانام ناوێت چ لێ بکەم ئەرتەشە جۆلانی بانە هەر تشتە بە ناز دخوازم بێژم ینی ئەف سیاسەت چاوڵە دمەشە هەڤڵ بورهان لە گۆڕیوە ڕۆژاوا دەبین ئەز وەکو خوا هەنێکی نێگەتیڤم نەرێنیمە لە گۆڕی من بووی ئاوایی هەرە پەکەکە هەر تشت بدە دوو ترکا ویوی عالی ئیسرائیل و ئەمریکا ڕۆژاوا وێ خەلاص بکەن Ya Türkiye kavgası ne hezelno yani Türkiye'de töhnek kimse hezaman bezindeki mübalağa ne ki Türkiye yani Türkiye beji sarı ne kadar PKK yani Türkçü yani o şey meclisleri dahi da du Türkiye tüneye yani xoneziklerine Türkiye tüneye sisteme kendini tepeşti askerin sistema pevrejiye tepeşti askerin yani ne ki rojava hebe rojava be teri be ji Kurdar rebe na tişteki dine tünlük ara rojava ji deverin dine yani de rojata navina İroyin de ji Irak'ı ji Başur ji Rojlat ji Bakur tünlük ara van perçebike yani cihe bike hem de ruhi Kurdan da ev heye yani giridana behevdure heye giridana van perçeyana behevdure heye tişteki derece de bahsa öyle ki bahsa Türkiye'ye kır xonezikina Türkiye'ye kır yani Türkiye ser bir pevajoyu avukası ne hükümdare yani Türkiye'deki evi bine Kurdan guheran diye yani ne ki bu hatırı Türkiye guherandine Kurdan yani tevgera apoyi jüvej zedetir yani gerek mro öj bine PDK yani ki jüvej zedebike vana xwe guherandin xwelgorên nibê pêvajoya nû ki rojateke nû rojata naberastin dibêjin rojata navîn li gorî wê xwe nû dikin yani mejiyê me hîne ne gihaştiyê ku em wêyekê hinekî wisa tahlîl bikin bixwînin çi ye ew yani هنگی من خود اوه حسی یعنی از دبیجم یعنی جدل است که دبیجم اجی وقت و یعنی از وقت وقت فکرم یعنی دلیم داشت یعنی او کرد به خودی تشتکی هب ناوی کردستانی کرمانجی به زمانی و شوزان به سوانی به زمانی و زمانی کردی هب نوسا یعنی دلیم داشت در باست به اجی جوی نفشی به یعنی جبک انبوی که رابون یعنی گاوا که مدرس به تکوشی نکر مگوت کردستان و هر کردستان بوی گردای ما کرد و نتوابون کرد ما گلکی دخسته پیش نهاد تشتا گلکی گوهری اوه کرد او دريما امليدي جين و گردانين و یم به دولت وکی ترکیه و ایران ره پر گوهریه yani bazı İsrail'e diken naha kez usa mezbuna ve dikare bu fikre li bahsa Amerika'ya dikin hebuna Amerika'ya yalı ve dedi ve bahsa ban hezam dikin kuban hezana reddedin ku ev guherin pekvere Kurdan yani tevgerin Kurdan yani hem Başur hem Rojava hatta Bakur xwelgorî vê sîstema nû ya ku li Rojava tê sazkirin xwe guherandin yani îro PDK jî xwe guherandiye yani wisa gereke mirov ew ê nebîne yani PDK têkiliye xwe ama hevalê hêja heval boran gere tu zanî çi em fakit bibînin fakit yani hendek tişta ser fakit baxbin nam wilo tu difikirî em difikirin hevalê me difikirin wilo difikirin ama tiştek tunê dewletekî mîna mesela Erdogan her ro her tasfiye dike her dijberê xwe tasfiye dike û li aliyê de jî mesela tevgera me dibêje çek berdin û xelas û îro serogapo dibêje berdin xelas êdî tiştek nema werin siyasetê însan çawa bi siyaset bi kesekî ratêkirin di nav sîstemekî de têkirin ku tenanet partiye ku komara Tirkiye jî çekiriye nada kabul kirin çawe me bide kabul kirin yani ev yek du fakt pir hene yani niha eger devleta Colani xwasteken İsrail û Amerîka pek bîne çi îşê wan bi Rojava dimîne kavê bersiv bidin yani mesela dijî heye niha hatina dêrezûrê û radestkirina dêrezûrê bi aliyê erteşa nû ya Sûriyeyê li vê derê tiştek tê gotin tê wê watayê ku îdî
برجوندی ئەمریکا ئەوروپا ینی ئەو دخوازن تعریری شام دخوازن دناو لیستە تێرۆریژی دەرخستنە ینی vat شتا ئەم دەبینن گەرە ببینن چما وەلۆ چێ دەبنیان yani ne kadar batıştan nabidin yani gelek berjovendî hene li bêderî o berjovendî şev dikin bibori jata dixwat tiştekî ser bê mijarî bibêje ez bawer dikim hani îro dema ku em bibêjin wefdê Kurdî çû Şamê wefdekî Tirkî jî hebû wefdekî Tirkî jî hebû legel Amerîkan û Fransiyan yanî ez dixwazim bibêjim tu yekî radîkal yekî cihadî tînî û datînî serokê dewletekê wek Sûrî em spala Rojavayê dikim welatên Rojava Amerîka û tu wî bikar tînî ji bo çi ji bo ku tu jêra welatekî ava bikî wek em bibêjin wek jêra malekê çê bikî û kilîtan bidî dest wî û jêra bibêjî pîroz be ev tişta çê nabe Sûrî di qenaata me da Sûrî wek dewletek namîne wek dewleteke navendî namîne û aliyê Şamê paşaroja xwe di baweriya me da dê her bê artêş bimîne çê nabe bajar nemezin wek Şamê wek Qudus wek em bibêjin West Bank wek Ammanê wek Beyrûtê çê nabe ev bajarana çekdar bin çê nabe ev bajarana wê kî dibe çê nabe can rojniha li ele birê min hûn îxbarê wana mêz nakin yanî hûn mêzekin niha li Elebê arteşeka 100,000 çêkirine ya û dimêzekin ya ارتشا دولتا جولانی دولتا سوری نها ارتشا کی 100,000 انسانی پرورده کرن و درکت نها کزن سر کار پاراسنه هون واتشتا از براسی عجب دمینن هون وکو کرد رجاوی کردن واتشتا نبینن کی ناشوپینن نبینن لتشتکی دینه yani ben bana gelek ki diyorum analizame yani ditiname avay ditiname sirbeki ciheye yani tu gelek ki tülbeşez neyini be yani negatifi belki jahatlat dibinin hemci dibêjin pozitif be yani tu hêza Kurdan biçûk ne bîne dîsa gerek wêyekê fam bikin ew Kurdistana ku me di salî nodî de nas kir yani têkoşîna pêkê hingev gelekî mezin bu ew Kurdistan nemaye yani gava ku tu Bakur dilêre an jî li Rojava dilêre mesela Rojava li Rojava'ya beriye dema Suriye'ye Rojava demografiya ve geleki güheriye yani tu eğer Bakur mirak bide li Bakur hin bajarna ha çê bûne li wan bajaran terê Sûriyî hene yani hin navçe hene terê tu ewan dibîne tu dikare ku nivîsê wan bi Erebî de dibîne yani güherînên mezin gava ku tu hinekî wisal lê bidêrî ku demografiya me çawa du guhere tu gerek ji Bakur wêyekê fam bike yani nüfuzeke mezina Kurdan bi Tirkan dijîn yani bahsa 15 milyon mirovî dikin ku Kurdin û vana li bajarê Tirkanê li hin deveran weke getoyek çêkirine ji xwe re li hin deveran di nava Tirkan de helyane heta radeyekê li Kurdbûna xwe diparêzin nasnameya xwe diparêzin yani gerek mirov vayekê jî bibîne yani ne tenê ku tu dibêjî çekan di terikînin li hemberî van hêzan na têkoşîna xwe em diguherînin li hemberî van hêzan lê ev ne çekber yani çekberdan ne ku tu dibêje ez ê li dijî vana ne têkoşim na tiştekî din tu pêş dixe tu dibêje ez mecbur bi vana re bijîm yani tu yekî hetêşeyî siberrojê tu eger Kurdekî li Şamê be erdekî tu Kurdekî ji çizan ji zorava be tu çi dike tu yekî hetêşeyî re dijî yani ya xwediyê mala te ye ya dikandar e ya şoförê otobüsê ye yani êdî em dibêjin gereke sîstemek wisa hebe ku em bikaribin di nava hev de aştî bijîn yani ne tahakkuma yekî li ser yekî dirê hebe yani ne ew hegemonyaya Ereban li ser Kurdan hebe an jî hegemonyaya Alewiyan li ser Dürziyan hebe Dürziyan li ser Hristiyan hebe yani tiştekî wisa yani çekdanîn ne çekdanîne çekdanîn têkoşîna awayekî jiyaneke nû ye yani
بجا كك برهان نهاني موديلك اسرائيل نظام دار بريك كرك دار المدري هنا غريب لبرم ودار دكم كك دارا نها اسرائيل دخوازه هيزا كسني هبه اللي هم او يا اراستي كيبه اراستي حزب الله بالايران لبنان واراستي حشد الشعبي عراقي به لان اويان نا دجي كردان به افياك ديان دما كنت هوفكي امريكي لهذا الاسلامي دنيرن وك هوف دما كنت هوفكي توي ترويز دكي بري من كي دبيجا وك هوفكي دبينا او تشو انغو بحث دكن نها تحرير الشام سروك سوريا او هوفيتو بحث دكي او سوريا دبندستي او هوفاندا كنتو بحث دكي تحرير الشام لناب ليستي اخو دقيقه مقدارك تحرير الشام او هوفيتو بحث دكي لناب ليستي تيرور درخستنا دعوتي امريكا دكن كيجان كورتشو امريكا مظلوم عبدي برن امريكا كج كردان شو امريكا نا يعني اف سيستما جيهاني هي قبولنا كانها او هوفيتو بحث دكي داينا قبول كرين ام دبيجن قال مرة بيجن يعني نبليه مخابن تفقره باكور تفقره رجاباجي مرة تشتار زلال نابيجه يعني نابيجن يعني تشتا بشيرين هر تنمينا هفال برهان وهفال اندي حموتين تشتا او دكن يعني هر كسكي جو اري ولو امولو دفكرن دبيجن نولو يعني تشتا فد شيرين امولو دبين يعني الرجالات النافين تر ذا بري تنه تركي به ايران به اسرائيل به جمهوري وان هرتشتي يعني ام بيجن قال وان يانجي قال خلكي وان جواتا وان هرتشتي نزان انه هاني اسرائيل جواتا اسرائيلي هرتشتي نزانه بلان اسرائيلي هرتشتي نزانه ايوه شاخه كيماسي هي يعني نمينا از دما جوات تشتق نزان از جوات بمشينم لغوري خو هم تشم اوجي نابك نا تماج بربانك هلات اوفيسيال تو كنجي بخوازي لينكك مشانديه بيليكي كرم كي ورا باخفه لينك مشانديه هما تو بيليكي ودبه ورا جور كرمكن جان روش استخازم تاني ببجم جوان روش نال روجاوای کردستان هبال برهان روجاوای کردستان حفرین چوی بندستوان داد لآلیه دی سرکانی هی دولت ترک درناکه و چتوی درناکه و الآلیه دی دیرزورش دی ساددن ارتش سوری و هونجی هش بحث سرکفتنا روجاوای کردستان دکن از نظام اف سرکفتن چوای يعني نه دیرزور براستی از بخواد خوازم دیرزور روجاوا در کبش برچه ديرازور كنت زاني جلس والله خوشة عفرين دركتيا وجرابلوس دركتيا وسركاني دركتيا وقامش له دميني دو اربيجيا لي بخندو تلقى بخن القامش له محمو خلاص بكن يعني ديرازور بخار تبيجن هون دبيجن بري من اخ برجرينجا دماتو تبيجي اخ بندست من دركبه تو وجودها تنا من الويدري دنجي تنايا كك برهان دنجي مقرتيه انتو شو بدك يا خامش لو كابك نيرينا تجيه يعني تبيجو كرد اخ كردايه نا تو غا باسا خامش لو ديك خامش لو عربيه ارمينيايه يعني خامش لو نتني كردايه انت باسا دهن دبران ديك ام دبيجن يعني افجلين هاني gerek بكاربن بي دجمراتي ببر بيشين ام جوار سيستمكي پیش دیار دکن و دکاره و سیستم آخه یعنی دیدش به راحت به یعنی جالی اسرائیل جالی آمریکا یعنی از ویبجم یعنی دسپیکر و جسری و از دیپلماسی شوپینم yani Kurd la Amerika'ya hene burayı Kurdan la Amerika'ya hene li Kongre'ya Kurdan hero diplomatik Kurdan digerin diplomatik Rojava digerin yani bir valide o tişten sembolik Trump de be evre hevditiri dike be naviçi be şarara hevditiri dike tişte geleki sembolik vana o dibe kudede letikini Kurdan peşxistiye diplomatik Kurdan peşxistiye li ser esası xware bebirin و پرژیانه یعنی با آشتی پرژیانه جبر به که سیستم کردان گلکی هست کنه ج مدل کردان گلکی هست کنه لی حتی که ام وی که هنه که داقرتینن یعنی امجوی بیرو باوریا بری وقتینن خو وقتینن یعنی اف یک بما گلکی زورته یا تو اوید بیجی نه تو بحث کردستان دیگه از مروان دزانم
yani peşmerge bav tibinga xwe daye peşmerge kur yani cihadiye torne xwe îro tu gerilen Kurdistanê dinê re eşîr bi xwe giş bûne gerîla şehîdên wan bi sedan tê zimên yani daqurtina vê yekê yani veqetina ji wê îdeolojiya ku Kurdistan bibe dewleteke neteweyî ji wê îdeolojiyê gelekî zehmet e te gelekî berdêl daye yani me gelekî berdêl daye li ser vê yekê lê ev di nayê wê maneyê ku siberoj rojhilata navîn biguhere ku di wî warî de guherînek were çêkirin em dibêjin guherîn heye tamam eval gorîne çawa yani ka kîjan gorîn yani hûn dibêjin gorîn çawa têkirin li rojhilata navîn ji keremata binêr kek dara nihanî modelê ku nihanî em dişopînin çi ye ew welatên gelekî navendî û gelekî hêzdar namînin rojhilata navîn da wê welatine sist çê bibin sist bi çi watayê sist bi wataya ku bajar ne yan netewe ne yan em bibêjin gelek kêm netew hene karibin xwe birêva bibin wek çi wek Kurdan wek Elewiyan wek Durzyan li Sûrî wek Elewiyan li Tirkiye wek Kurdên li Tirkiye wek em bibêjin Lazan ka rêve birin ka li Bakurê Kurdistanê Kurd xwe rêve dibin ku Elewî xwe rêve dibin ku li Sûrî Elewî Kurd xwe rêve dibin Kurd ez nabêjim hinekî hêzame heye ama hêzame hêdî wa xerîke diçe bê çaxê yaw gere hûn mentîqî bifikirin hêzê te nebe kes te naz nake cigerê min yani tu hêza te heye gerîlayê te heye dewleta Türk tiştekî nade te eger tu gerîla xelas bibî ça bidin me Ez tiştekî dara bipirsim deqekî dara binêre niha pêvajoyê ku em di nav dane yani bi te mantiqî tê eger rêzdar Öcalan hêza xwe kêm bike rêxistina xwe fesih bike hêzê xwe çekdarî ji holê rabike beriya her kesî yê ku wê zirar bibîne Öcalan bi xwe ye ve ku êdî dewleta Tirkî wî cidî nagire wî muxatab nagire ew xuya ye ew wisa bîla sebeb tiştekî wisa nake niha projeye ku dewleta Tirkî aniye pêşiya wî ji ber ku dewleta Tirkî pêşî çûciya wî proje pêşniyazî wî kir wî ji bo baş e madem hûn hatine berningî min ez divê proje de qasî ku me jê fehm kiriye navî wî ne federasyona ama bi şeklekî federasyon be her here wê hêzê xwe çekdarî hebe asayiş hebe polîs hebe Amerîkî wî Burhan ez dengê sahekî heye nana dengê Burhan e bi qasî ku me jê fehm kiriye xwedî mektebê xwe taybet e asayişa xwe taybet e perwerdeye yani her tiştê ku di federasyonê de heye kîjan herêmê millet hebe ew bikaribe xwe îfade bike xwe rêve bibe ev sos dewleta Tirkiye qebûl kiriye Tayyip Erdoğan di nava van sê mehê me de mizekê sê mehê sebir bikin sê mehê pêş me de çêbû çênebû çênebû wenda nakin Kurd wê ya xwe bidomîne tekoşîna winda nakin niha piraniye ew derê gerîla dikevne eskerê Türk ketin têda wê çaxê min ça dîsa wê derê dikevin eskera Türk dikevin têda em ça bistînin dîsa şiklê tekoşînê diguhere şiklê tekoşînê de dibe ku Kurd zêdetir bi ser bikevin binêre dara eger PKK bibêje ez xwe dubare dikim şerê min ê çekdarî xwe dubare dike êdî awayê tekoşînê divê biguhere eger PKK viya bibêje tiştekî zane dibêje ew ji me baştir zane ku şert û mercên şer Keleşnikov ve êdî zehmet e şert û mercên şer ji bo tekoşîna netewî dibe şikil biguhere wextê ku ew bibêjin tiştekî ji min û te re nakeve Mamoste ez karib pirskî bikim ez divê mijarê de birastî balkêş ez dixwazim ez î pirsê xwe ji mamoste Burhan zî hevalê Jan Rûj zî ji wezî ana mamoste eger pêvajokî yanê dewletê dest pê kir birastî dewlet e û heta îro zî yanê baweriya min bi gerîla heye û bi seroka xwe ye û bawer kî ez divê qenaetê de me
از هین از دبیجم اگری لبرکی سمبولیک شکی دانی که لی حتی غارانتی مافی کردان تام نیجی شک ندایل اوجی از خود شتکی بیشم من نه خفتنا قناه خذ ما مسا ما خفتنا قناه خذ سب سر پرساقه hangi dil temaşevane ki me Türk tevli via biye mesela hen nizane zmane me kijan zmane entegrasyon evet Türk entegre kurdan ebune u mecburun entegre bibin seve seve kerem ki ما مسا پرساقه از دکم انا پیواجو گاوا و پیواجو دست بدکا نجبو پککه و کرد تنینه دموکراسی کی به ترکیه جبو همی گلانه جبو همی پارتیان باوری چه هبن جبو همی هم بنوستا دست به پیواجو کی کریه ام ببیجن و جهبه ارچه قادشمون بود چه بوزی او زید دنابه به دوان قانون ترکیه ده اونجا بینن حتی ایرو پارتیا ما ایرشته کرن و شارزاره وانو پارلمانتری ما و انظام ما هروش هرو اونجا بینن علاج عالی ما دهینا دو پیرزی بچکی کیمیوی ایرش مغاره برا تونیلان دکر لی ایجا پیزی و پارلمانتری وان دکره ای بویا و چون دموکراسی به ترکیه ای چون پی واجور دست بک اما ای ما دبشه برده جناب وان ده وای ناخوکیه نه حتی تمالا فچینه که تی چون بمراشتی از پرسا مبیه از بیا یعنی از نوی باوری زمه دولت ترک به او که بباسری حتی اگر نکه به برجواندی اردوغان به پیواجوی اردوغان به چاوی بازی به ناف کی به جدا پرووکاسیون کی چه کاله هم بره به پیواجوی از دوی تخمین زمان بسته برا بره من فتح الله گولن فروش اردوغان چاوا مانا فروشه چا سروگا پوانه حمود که قربانی برجواندین خود اردوغان چا به انسانه کی وکو اردوغان به باور کرن دماکو پارتیا کو کومارا ترکی دا مزراندی و تیخ زندانه و دگیره وانه یعنی تشتا هنده تشتانه مخابن یعنی مخابن مرو نکاره بچه آوایی باورکا یک دقیقه خود دگیر ریب دامن حوال برهان یعنی مثلا نه هری نزیگ اگر خواسته کوان جبو آشتی هبه بلا تشتی هری بچیک بکن هری بچیک مثلا کسی نخواش لزندانه بردن مثلا بلا لگری سپیدر کبن مثلا یعنی تشتی بچیک جینا کنی یعنی درسته هفته پیشمه هن تشت گلکی زلال ببین یعنی پشتی براسی بسراموری و هن تشت گلکی زلال ببین لیس پیشی سالاره بویجم تو که نونر دولت ترکی داخل فی براند هفته پیشمه یو داره bize ki Tayyip Erdoğan از خالد دارم تشتکی بیجم tamam صالح فریزجان yani افچک بردان ne tişteki visa geleki hesane kütübü بیجم tamam çeki berda pişolar var hecim çeki tişteki yani gerek yok hiç bir fikir hatta naha te çet biçeki destxistiye çeki çek çuasi avaxı pekaniye vazife xo pekaniye yani tişta kutte çek gava kutte girt de nikare bu çeki artış atık dik bebe çek ev bu de propaganda pedikir yani de propaganda pedikir naha tut beje ez gihaştım ve hezi ku ez karım beçek propaganda yapabikim li evji bidere çiye dara mesela geliki evi gut dara tişteki dufaze لهمبه تشتكي دري دخوازك دري هي قباكو تجمع هبدو تشتكي شريك دقارة وصا مشترك يعني حتى كو اموي تشتين مشترك پیدا نکن امجي ستيل بر دولتا ترك داناينن يعني كرجي ناوقاسي احمقن يعني اوقاسي تركوشين دانه بالسالان اوقاسي شهيدين وان هنا يعني كرجي خوديا اوينه يعني بيرو باوريه كينه li çi be naha çi be naha müzakereye keye yani damüstendin çiye tişteki de beje tişteki peşniyardike ev hem beyde tişteki de peşniyardike hatta tütgeje çi kompromiye ki
حتی تو دیگه لحفکرینه لوی داری يعني كنا دماوة نادبين مثلا برانيا دقيقة قرا يعني ام راست بين بخارا بيجي نبال مراد ام دبيني انها برانيا هريما باراسنا ميديا بطال كرنا يا يعني شي وانا تخبين المدخبين برانيا هريما برانيا هريما ميديا نها او دريكو الدولة ترك بالصالة نكاري بكبتيلا قريلا بخوي علي ذكريا ونها الدولة ترك شو كتي تيتا بريلا كيكو اولي دارا فيديو مسكن لازم ميديا مسكن شو نوي دريكو قريلا جي خوي حضور بروباغندا كهولي دارا نمسا يعني هيك إرادة وقرا خورت بجبت تفقري هنكي سياسة كور بفكرة كامل هري أمامي دلما أو هنكي أو كا أم بيديشن شبوزي أم دبجي ببونابو لدبي باوري دابن بهما بسروكا بولوي داره زندانه ده اما بوان قهرمان ما و فرماندار ما باور بکنه و مراد قرار لهم باور بکنه به اشتباهم بمصطفى فارس باور يعني كسيك او خد به كده داني يعني باسوي دكم يعني باسا عشيره كده كم كو عشير بخوكت يعني نبا بكك يعني وصل بفكر يعني او قاسي جرينج جتو بانتي تريد نبا تو بانتي بيش شعبي خواه تو اوه دبیجی یعنی تا اوقاسی تکوشین دای اوقاس شهیدی تا هنه تو چوا ایدیکاری چکان برده لیم دبیجن یعنی چیه ایدی امکاری چکان برده جبو باکور دبیجی بیکی ها جبو دبیجی نبیشم ها جبو باکور دبیجی امکاری ایدی چکان بتریکیدن به چک تکوشین خوب بمشیدن تشتکی داری گاباکو چک ترکان دل همبری و تشتک شترتی yani tu guherîn faretîne. Tu dibêje ez xwe entegreyî te dikim, tu jî rêl me vedike. Ji bo ez werim cem te. Niha nüfusa Kurdan li Tirkiyeyê gihaştiye 30 milyonî. Yani ez belki nabêjim ew Tirk dibêjin yani de ew Tirkan de heye yani de ew ulusalcı jwara dibêjin. Ew kesên de tevperestên Tirkiyeyê hene, nijadperestên Tirkiyeyê hene, di kanûna wan de dibêjin yani. 30 milyon mirov ha heye li aliyê de hembe wî 5 milyon de dine hene ku vana ji neteweyên dinê ne pranyawan Tirkin. Tu dibêje ez dixwazim ahengekê çêkime wisa di navbera me de evek hebe yani vê ev çûn û hatina hanê ev hengameya hanê ji holê rabe em bikaribin pevre rahatî bijîn yani êdî tu wisa dibêje dune Kurdistan li wê derê heye Kurdistan coğrafyayeke axeke li wê derê ye li ser wê axê tu dibêje ev ax ne tinê am ne dixwazim vêyekê bi te re jî parve bikim yani tu tiştekî ew ê dibêje yani wekî Kurdistan li ser Kurdan hatiye ew kirin yani ji ber ku netewebûna Kurdan bi pêş bikeve ev fikri Kurdistan'ı hatiye dayin. Yani fikri Kurdistan'ı galiba kumara çi bu emrabun mesela tu rabun ev rabun bereme çi bu medigot ebi her Kurdistan'ı rızgar bükün Kurdistan ameye me çek helgren me bimin peşmerge me bimin gerilla bimin militan dakika Kurdistan'ı rızgar bükün. Tişteki usad fikirin. İnhan dibejçi Kurdistan netini ameye yani ev Kurdistan İran'da ve Kurdistan'ı Suriye hene yani mirovek Suriye hattine bana gelek celeb mirovin xwediye gelek biru baweriyan olen cihine tu bana parve dike la aliye dedi nüfuseke mesela Türkmen heye İran Türkistan'ı aliye yani deverin dini Türkmenistan'ı Azerbaycan javaredi mirov hattine Afganistan'ı mirov hattine İran'ı mirov hattine bana hamil Kurdistan'ine ne kadar bebeje tamam evjimre edere derkevin jvederi yani o Kurdistan'a beri o geleki güheriye yani başucu be hemen rengiye yani ne tane zeved beşim yani be hemen rengiye İro belki Delera ku geleki sade mabe yani de rojlat be yani rojlat usa ev demografya avqasinde guheribe li gelek de vendine guheri pek hatine
هەواڵێ من دەما بڕان هەواڵ بڕان تو دەما بێژی ئەف شاشیە هون دەبێژن یعنی کوردستانە ئاخا منە ماڵا منە کی دێ بلاوەرە لێ دەرێ بمینە ئەس نەها لە فینلاندا ئێمە دقەکی بسەکنن 20,000 کورد لێ دەرێ هەیە 100,000 عەرەب هەیە نزاکی هەیە لێ دیسا فینلندایە فینلەندا دەمینە دەما هون دەبێژن وەڵا ئەفغان هاتنە ئەو هاتنە ئیدی کوردستان نەمینە ئەوژی شاشێکی مازن دکەنە هون نیە لا از بوی هوی یا براستی تفگره ما پر شافیات کردستان ایدی که ده لوی در جیام کبلاوره اما نکارن هون مراولوت تولو بیجن Türkiye jiz xwazı bu iştira bibêjim yani ne Kurdistan'a bere ya kutubu kardeş Kurd Türkiye beqetine یا اون حالا فینلندا 500,000 عرب و خلک روشالات نابین هاتینه بدره گرم تو خازن بدره فینلندا نه فینلندا بمینه چه دبت شتولوکی یا براستی هەواڵ بڕان هون پاشتیە پر مەزن دکن یعنی هون کورد و کوردستانی تشتێک دمێژیە مەدا نەیە لۆ دارا ترجمانê bi milyonan insanan e fikrê gelek insanan vê derê dibêje dubare dike dara bi tena serê xwe gotinê xwe nabêje îro hûn here nava civaka Kurd û Kurdistanê hûn ê bibînin ku bi milyonan insanê weke dara difikirin hene pirs di serê wan de hene û rêveberên vê tevgerê mecbûrin bersiv bidin van pirsan berbank hilat hevalekî me hunermend e nava me de ye çend pirsî wî hene axaftina wî heye em xêratinekî lê bikin û em guh bidin gotinawî êvar baş heval bedran û heval Burhan dengê min tê baş e ez we silav dikim êvara bi rastî jî him bi Kurdî bala mirov dikişîne bernama we û him jî mijarê gelekî girîng e hûn serdahaftin û giranbuhayî niha hevalê dara ez nizanim çawa rewşê dişopîne dengê min tê niha televizyon hemberî min e televizyon dereng tê ez bawerim dîmem tu dengê televizyona xwe kêm ke dengê dengê me tê temam e tu hema ji xwe re baxfe dengê te süper niha em Kurd serok got me Kurd bi dunyayê da naskirin me Kurd bi Kurdan neda fêmkirin û neda naskirin niha em ji tunebûnê hatin û em sed sala bîst û yekê de niha dijîn we behsa salê nodî kir salê heşteyî serok heftê û siya dest pê kir niha ev şoreş sala 1973 û 2025 mirov neka heman qilifî li xwe kê û heman siyasetê bike siyaseta heftê û siya heftê û heşta û siyaseta 2025 neyekê dinya modern bûye dinya de radikal bêjim deqekî berbank tu xwedêş kerema xwe re tu hema wê strana ku ez jî hez dikim hema berya şîroveya xwe siyasî tu wê stranê bibêje heta tu nebîjî em hinek naber bidin em westiyan lo ev 2 saate em behsa Kurd û Kurdistanê dikin ka wê strana na hunermend gava disrê heta axaftirê neke dilê wan jî tu naxfe tu paşê baxfe em westiyan hişê me sekinî mêjiyê me sekinî temaşevanê me li bendê ne tu wê strana xwe ya herî meşhûr bibêjî hevan no berbank godar kin stranekî wî pir ecêb xweş heye dihadî bêje lêbet têsoz bide em fikrê xwe bêje ne yê siyasî tu fikrê xwe bibêje ez dengê hemî hevala bibirim tu wê kilama xwe hema ji xwe re bêje bizekî dara vê derê ve dengê te dibirim ji bo deng tevlê stranê nebe ê xwe jî dibirim ay delalay 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 delal wer delal mil diyara diyare servine tave kediye qirjdağa şewdi gule bave mam delal rengine direce xuberday welate boz hava welate jule berya bave bozine qasida xelke revi welçine qasida minu xelke delal çele mübarek havina periske berbe peske barane elkina baye garbine
خود عمراده نجدل ببراجا خاق وران راب منای ورد لاو گوچیا سارج برفیرا زوز لا خوشش که فیرا قرش دا خوشش کوچریرا خود عمراده نجدل ببراجا خاق وران راب منای دلالای 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 دلال ور دلال خده و بریا جری راف ریادا اشرا راس دیگه خام جوان یا دلیرا ول دلال من دیار دیاره مرگه میره بزه لاو که من ناخو پله ملونده کوکاتا للشیره از قربانات لیه دلال دل خوب قرمی سردار تنبوره دلالای 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 سرگونو سپاس جبوی درفه دامه نها جبو همو اول از بیجم که ما کرده کسی که ام هنره چی دکن بفکرن سال هفته حشته مکاری سرانا کردی بگوتا نه اینو سرانا کردی تی گوتن بچه آبایی به سرانا کردی لچار برش کردستان تی گوتن از شما روجاوا از گلک جارا چون باشور و چون باکور جیبوی قسمت پشتی 18 ساله چون باکور نه از لآلمانیا دجیم از 30 سال بره لآلمانیا و آلمانیا ایرو نابیه 30 سال بره آلمانیا 30 سال بره ایرو نابیک نه شر چکداری میلاتا خودجی کرد پواجه که نو لازمه اچوم روژاوا 2012 لی مدی او که الهجان چاوا هاتو آمده کرن دما نوروزی ایرو ام روژاوا دنره هتی چی شکلی مزه پینگاوا سروکاتی را ایرو روژاوا نفسه گرتی اف دو مه سه چار مه نفسه گرت هر روز گرمو دو کشتن شهید دخلتن نه سروک به درزیه پیواجویه دگره سیاست دوی مروف گلک فن و فوتا بکه به فن و فوت سیاست نامشه حوالنو ابا گریلا 5 سال سری چیایی او حتی کنگیل سری چیایی پیواجو حتی کردن یعنی دوی کو تاکتیک لازمه تاکتیک لازمه تاکتیک چیه دوشتر بسکنینه ناو بگوهره ناو پکه که اوروپا yani ide me Kurdane kay bu kitabım Kurdun. Bu hum pekeke hum terörist. Na ev damgaj ter Kurdar rabu. Türkiye na kabike hacet le Rojava jixi. Ne kabike hacet le Başur jixi. Ne ka yak Kurdi le Bakur jî bigire. Yani bana hemû pêvajonin, bana hemû gavin. Na gerek şer heb. Peke şer dikin na çima şer dikin. Aştiye dini çima aştiye dini. Yani gelek Kurd pêj bigire. هذا قولي سياسة تمشي. أنا أذكر همان قلفي الحكم بينجي صالي نا شيء نابه. شكل بكريشكوف شر دبي. هريتي. زاني كأكبر بانج است. خازم تاني بترى يعني تف بجرم بهفرة. ويجا بريار دروجات نافين دا نتاني إيوا دولتانه. وك ميناك. ترکی دزانه بو او یا بروی کردان بروی آسیملاندنه داجونه و همانی نزدیک ما که کرد ورن آسیملاندن ده پشتی هفته 8 سالی دا ترکان کاره بو خراگر تا هندکی و بگو تا امه هندکی دن صبر بکن حتانی 20 سالی دن نفشکی دن وره و کرد ورن بشافتن لی اف بریاران نبدسته ترکانا کو ببیج کو یکی وقت بخشلی د پارلمان ترکی داوره ببیج والله ام ایرو ام دخوازن آشتیب کردانه جه بکن از باور دکم و چاقا ام الروشه و پیواجوی دنیرن الروشه الوجلات نامین دنیرن ام تشکی پاشگاه دکن هزین امریکی و هزین روجاوایی اوانا خودان باندورن در روجلات نامین دا چه دبه دبن دستی وان دا چه دبه جولانی به امر امریکا هات جولانی نب امر یکی وک اردوغان هاتیه لومانی از دبیجم دروجلات ناوین دا بریارا مزن امریکای و اولات روجاوای یکی وک بخشلی و اردوغان
نج خبر گوتن ام دخوازن آشتیه یان ام ببیجن اونا ناولی دکن پاقش کردن ترکیش تروره نه خبر چون عباده جان نه ام پیواجو اینکی برفره نکه نه کرد شوا ترسه دوید شما حتی نه پاکی گاو آبید اجران گاو آبید ام تشتی دولتی گاوی بر بچاق نامینه اوی ورن اوی تشتورن اوی تشتورن کرد بر بین اینکی مترسیاوان های راسته لباس نه کرد و کردستان د چاپمنیا دنیای را هاتی روشکاندن ترک نکا و پیواجوی شوین دا ببه و بتمسینه چه نابه جان بربان هون سپر داخل من از گلکی وستیامه لمتاز دارا تشتکی ببیجم نه هنتش چه بوده یعنی کردستان ده هن سینور خاطر دانین او سینوری که امدویجه سینوری سنی yani sinorin çeki hene de Kürdistan'da de rastya xode sosyolojiya me usa guheriye de ev sinor de serime de çebune ba awayeki yani ketine serime yani emş hevdu dur ketine famkerina me hevdu kin buye zamanı meş hevdu cuda buye yani em ve keji em öyle diyeceğim yani ev de çarçovede em sinora jiradik dedi yani ve siyasete ev sinora nava xwedeci em radik eftişe gelek giring az jwa xatir bixwazim bu bori das geleki westiyame le jarek etine ev az xwazim bu var bedran az işler xatir bixwazim je tamaşavar bixwazim tamam de xatiri ve برخوردار برهان برهان مشترا سپاس کنج بو تبلی بونته برنامه کی گلکی خوش بو سرکفتی بو علاقه حوالا جی دارا رکلاما لویستیکی ریبرا ایرو گلکی بدو لاکوسته yani ev kare ve çiye tu rebera punçma reklama halkiyet kin kapitalizmet ki anzanım. Haval bedran tiştek tara bejim. Naha hun proseki diden maşandın beden maşandın ne müşkile yani. Hun çava da fikrin bejin ama gotnek u mina bur haval burhan u gotnen pir havaledi az dibinim de sosyal medyada de YouTube'da duedere daxben yani dibêjin Kurdistan guhoriya û Efganî hatine û Ereb hatine û niza çi hatine wa gotina nebêjin ya nebêjin yani ne baş e ji bo me ji bo her kesî ne baş e yani ez zanim yani em Kurd dilê me wilo û her kes hat gokerin ken serçava ne milletekî pir baş in em nanê didin we em azadî didin we em birane em niza çi paşê çi bû paşê em dibînin ev alême 100 salî biba dilê bi rengî em pêşwaziya Türk û Ereb û Faris û wan nekir. Em çiman ne xwedî mala xwe ne xwedî zimanê xwe ne xwedî çivanda xwe ne. Yani najî eynî siyasetê dimeşînin bi abayekî dinê bi navê biratiya gelan. Eynî tişte pir ferik nîne. Erebê Sûrî, Dîmeşq, Laziqiya, Hems hemû hatîne Qamişlû Kobanê. Li aliyetî jî li Bexdayê Sunnî hemû Ereb li Rûmadî, li Fellûce, li Mûsil, li wê derê reviyana li ber şîe Ereb Musulman hatîne Hewlêr û Silêmanî û dihok. Dizanî bi vê awayê dibêjin em birane xelas. Piştî 5 salê dî ew bire dibin nîvî hêza wan jî heye li wê derê li Hewlêr û wê jî radijêne me dikujin me nav dibin. Ya şaşiye xelete wilo nefikirin yani. Niha li her derê wilo ye. Li Urmiyê Türk tune bû niha navenda Urmiyê nav bajêr hemû bûye Türk. Serçe em însanê pir başin em Kurdin bi navê birayetî homniza. Yani ez dibêjim dez wa gotina berdan birê min tamam biratiyem hez dikin bilê ne biratiye tu dibêjî wala birê min Efgan hatine Bakurê Kurdistanê û Ereb hatine li wê derê dijin û em de ji Kurdistanê û zimanê xwe çandê xwe berdin ev nabe tiştî wilo. Şaşiye tiştê wilo nebêjin yani em êdiz dibin. Me ket daye me zehmetî kişandiye. Ji bo çanda xwe ji niha tiştek were bêjim heval bede. Sê zarokê min hene li jîna Fînlandî ama çiba Kurdbûn ji bo min giring ez tênim ji we gudar dikim li wê tevgerê gudar dikim ji ber ku ez hejbûna xwe dikim we Kurd çi problemê mi Kurdistanê tunê li wê derê çi hebe çi nebêjî yanekî xweş me heye zarokê me heye
هەر تشتێمە هەیە ئەماش کوردبوونا عرض دەکەم ینی اون ولۆ دبێژن وێ چاخێ ئەم نەعوجێیدی سەرێخوا بێشین بە کورد و کوردستانی ڕایان ئەم گۆتنام هەواڵێ دارا بڕاستی ماف دەدەمێکی ji berkî bi Kurdî di axivê mafî wî rexne heye yanî ama Kurdkî heye gavege bi Tirkî de axivê dibêjî wala qusûr min ze neke ez nikarim xwe bi Kurdî biaxivim me bi Tirkî biaxivim û dawa Kurd û Kurdistanê dike û rêxistinê û gerîla û şervanan û şta bijim bi siyasetmedara hemiya şermezar mamoste bi rastî erexnekî bikim di vê gotina dawî da siyasî da ez bi axaftina Pervîn Buldan pirêşiyam yanî herê marû di her rewşê de siyasetê dibêjê gotinê lê gaveke tu bibêjî ew însan hara gerîlayê me qetil bika bi şekê kîmyewî û di dawî de zî tu bibêjî şehîd di vê çaxê resmen tu dibêjî ez î terorîstim yanî tu wî dişminê xwe bikî şehîd tu xwe resmen terorîstiya xwe qebûl dikî eviya zî bi rastî eviya civaka Kurd pê êşiya û ji ber vîya miletê Kurdî nakokî di nava me jî miletê de çêdike hêvî dike van siyasetmedarê me gel nava demê de nezî hinkî jê xwe serrast bike hêvî dikim hesasiyetê min ev pêvajo ser nekeve wê çaxê ve bibînin mîna gotnê wana dibêjin wana min hemû top kiriye gotnê wana wê çaxê gere hûn şerm kin behsa dîsa ji bo Kurdara ew însanê wilo ji bo Kurda carekê dî behsa Kurd û Kurdistan bûnê û hay kultûrê Kurdî û nizav çi û dewleta terorîst e wîne ne hemû min dengê wana top kiriye zanî gere mîna tu dibêjî gere hişyar be însan hinek hişyar be ya ne rojeke ne du roje ne sê roje dizanî و سیاست خلاص به دو روزه در دوغان دنی هر تشتی بگیره و بگیره پاشه بیژن ورن کبن سر جعدادا هرن هنبری کنسولوس ترکا و بدره مشاب کنه چه آخه ملت نکاره ایدی باوریا خود بوا بینا اول داره نهات دريت تجيه تخواز برتشتابك وتخواز بو كردستان چه بك نال فنلندا اجي 3 سال المانيا من مش بو كردستان كردستان من 5 سال سر چیا بوما مبري من شهيده خوش من نهار دنا رافع غريلا ذات زانيه چه بكم از بكم بهر اوای من بجگیری تبگر آزادی کردستان کردی من تبگری و پارتی کردی لهر روش دابی بقال خراب بوما بچاند خوب بوما زمان خوب بوما باخ خراب مزبيت كارم حتى كان شر تخوازه حتى كان شر هذا شواب شر حتى كان جهل يقال نابج شر نهون فهم نكن يعني شاشي فهم نكن شر تمام بس جبوي تو ما في خدس بخ كانت تشربك عن سياستي بك سياست باشا عن شر باشا سياست باشا تمام اگر ام بكاربن بحق اخوان بالسياسه دقيقه بري من دبسه اب قطنا سروغا بود بيجا تشك تنبه كستناز ناك اب قطنا سروغا بالبدر ناف كتب نشاتكم ام دبيجن پر دايدو دوزاني نهاد از دبينم مكو خو از انسان از دبينم يعني از تشتنا بينم تبقى ازادي زياده دايدو تركايا ولو ناوكي نا دما سرو قوت شكاتا تنبه كستا ناس ناكي او دم و ام دم يك عنا يك همان تشتي یک جی اگر نه همان تشتا دبا روجاوا خلاص كانوا يشاخي هرن شامي بيجن ام قصد ناخوازن يبقى ناخوازن حقي مبدن دي ورن نا كل سيسو بينجا حزار دير ناس نمو روجاوا إلو روجاوا 200,000 لشكري خوهين شو قصنا بردين تمام بشاخ هون بيجن شق ناخو هون بيجن كمان جوجو باكو بيجن بلا شق نبل بروجاوا شق بس أصدقائي ببرم هنا كردي أسترامبيشم هنا كردي صالح حيشتي وأنا يك بيشكاتن هاي نينه جدای دقیقی داره اتشتک شته پرسم وقتی چک چیه مربوط کاره ویژینی خوش بکن ها چک نتنه کلشنیکوفه چک نتنه او مالزمه که مربوط به انسان بکوشه چک قلم جی چک دیپلماسی جی چک سیاست جی ويا جان تب خوي فدا بك كريم كي هاني قلت انا كان هي دتشت هناك يعني دتشت هنا ام دفت ام جوان هاف جهاف جدا بكن دتشت هنا ناسنامه هي چاند هي و نجادي هي نجادا كردي
دما ام دبیجن نهانی جواکا کردی جواتین رجلات ناوین تفدا جواک نه ذکرینه چاوا یعنی ولاتکی باجارکی وک استانبول وک شامه دبکو یکی گریکلاند یان ام ببیجن ایتالیا ورل اوی رونه ورل استانبول رونه و پشتی 10-15 نفشان ببه ام ببیجن مروفکی استانبولی وک میناک و هناك قال لك هنا هاتن شامي ولشامي رونشتن 3-4 نفشان بونا شينين شامي بونا شامي تي واتايا ديار بكر جي آمد جي دباكو قال لك مروف جوالاتنا دن ورن لناي واتايا كو اوانا ناسنامايا خوا فرز بكن لديفلا ناسنامايا كردي ناسنامايا كردي باراستيه نهاني هشياربونا كمزن هيا دوا 20 سال داویدا هشیاربونه که مزن هید ناف کردان دا که اوانا نخوازن ناسنامه خوان دا بکن نه تنی ناسنامه کد ناف سینورین کردستانه دا لی همانی دروای کردستانه یعنی گلک کردین استانبول ازمیر نظام چه نخوازن چند دا خوی کردی و ناسنامه خوی کردی وان دا بکن حوازم ببور نال استانبول 5 میلیون کرد هی دبی ها هو دبی استانبول شو ام 32 سال از آلمانیا مı Almanya çen hep biyanil verdici em Kürt tane 2 milyon lira Almanya'yı yani eftirsa mecbuçi metresiya mecbuçi em tünebuni hatın hebune ki em tünebun na tekilya mev Kürde başuru Rojava u Rojlat tu sinormayı hamu sinor şkan diye emine ki piş xumezeke ka em piş xumezeke em şko hatını u em gaşti kö na gerek keçi korte kurdal sere çiyabet bin berfe baran da her deme şehit bike bu şer bike evajo lazım mantık lazım siyaset lazım siyasetek modern lazım rasta na eval bedran siyaseta modern tamam dibejin siyaseta modern hun yani tiştan yani evdiken yani tiştek ne bu yani devlet tiştek ولا جيجي من هرب دبيجن تا تيرورسيس تركيا دولة تشتك بن حتى نابجن بروشاشتي هوال دارا زاروكي كردا بريا 30 سالي بستران تركيا مزن 30 سال بعدن يعني تو تاني نيجاتيف بش دقيقة بس هم دبيجن 30 سالي كردي 30 سالي هندي ام انا هم بكردي اخفينه بكردي سترانه دارا نا ام بي سياسة بو ام بي شعب بو ما دقوا ام كردن اما من زي ام شو كردن ام تشلو كردن كردي باشور باكور هاي هاف تنبون ایرو کرده باکور سترانه سورانی دستره سورانی بکرمانجی دستره نه بدهان حواله ستراندش گوران سورانی هنن ام چه مردو نازدکن اول اگر درد متنه او بای هون سترانا بیجن یعنی و چاقه چما ام او خاص شهید و او شاز زحمتی کشان دقیقه بستمه ناسنامه نه او تو بکستران بکردی بیجن ناسنامه نه او تنتونه بکردی قدمه ستاتیوه که تنبه تو زانی دمک ستاتیوه تنبه یعنی و چاقه سترانه اگر تب استران خود تو بسر کت تو بزمان او سر کت ستاتیو تنبه مالا من هيا مالا به دیوار هر کس کار به جوردا امولونه هجی لباکور کردستان ناسنامه هنر استرانه اگر تو بستران خود به هنر او سر کت ناسنامه ته پجراندن بیرانه که قد بيرنك اف تشتنه ناس بدي هزك دنيا تركي ورا وبكبه سر دسالاداريه تركيا كار زمانه ديسا قدقه چتكي يعني دارا موديلا كنت تخوازي بيكانه كرد كانم بكن هكا ارتشك مزن شي بكي وهري انكره داگير بكي ها وتركيا بكي كردستان ها اوا بيكانه اللي همان يكون نا بيكانه تتكاني رجلات نافين تفدا بغيري نعوجه شما تركات المنغولستيا او تركيا انها خاكي ملت تجي خصن سر خولناف لكن تركي دكارن اما السر ولات اخو سر مال خاني كارم يعني اف شغوتنا يعني نا تركي ماياتي تركي بخا تركي بين نجاده تركي ماياتي التركي سادي بيس درناك لا بغوتنا تقول بغوتنا منيا راستي ارمني هنا هاتن اسيملاندن كرد هنا هاتن اسيملاندن من حقي من تاريخ شو ايرو لتركي دون توهية في ترجيع عرف هنا الودر العالية حتى تشتكي دي نينج قوتني مقرب الانترنت تخاف بتشي فكرة الشيء تخاف بتشي
از خوازم فکر تفهم بکم تو چه دخوازم فکر من ئەوە دەماک و دەما دچن ناف پرۆسە ئاشتیەدا میلەتێک گەلێک کورد ڕابێژن تشتێک نەبەکری ڕادبێژن کە هەموو فەشارتیە نها گش آل گش کی ود شیره نها آلی ترکی جی گلی خورا ود شیره جواک خورا ود شیره دوی چاکه کستک ولو باب متکه دناب دو گلادا پروبلمه که شر هيا کشتن هيا زانی داگیرکاری هيا دما بوی آوای ود شیرن الوی داره اف تشت مراد بیجن اف دا گودولا بنو تخوازن زمان در باز کن خلاص بیجن بلا مرا بیجن نه حوال دارم حوال دارم نها دولتا تر دکاره و پروسه پیک ببه تیخ بنی و تیک ببه همو برچاوه جیهانه و کل جی وسا درتی بینی که بلدای تشتکی نزانه ویا منطق دگره یعنی نه هگر بداخوازا ترکی با جی پیشیدا ند شو و پیواجوی یکی وقت بخت چلی ند شو پارلمان دا ند گوت ولا ام دخوازن ایرو پیواجوی که دست بکن ام دخوازن ترکیه جی تروره پاقش بکن ترکیه به اراده یا خواه ترکیه به ویانا خواه ترکیه به زوره چویه که او زختال ترکیه کری از نزانم از کارم شتره ببیجم امریکا ده هر تشتی ده امریکا دلیس که داید روجلاتا ناوین ده تشتکی بی امریکا نابید دارا رحت برد برا او فکر اخو بیجه ام نمجموعی بدوره ام کردستان یاجی پیواجوی پی بده قبول کردن پشراندن فکرایی چو او آزاد من نوا زیده نابیجم از زمان جی بده مرکزی اما از بو لگوری خو از پیواجوی نابینم تسلیم بونه ام تسمیلی وان بونه تخواسته که وان ما پیگانیا ببیکو ام تشتکی یعنی به کرد و کرمانجی تفگر آزادی کردستان لهمبری تکنولوژیا شکست خواریه و تخوازن بنابه ویله ام خوار رادست کنو خلاصو چو تشتکی از ولو دبیدم از دل چاندا کردی نایش کاندن نمای کردی نایش کاندن از براستی ولو دبینم مخابن از ولو دبینم لگوری خواست ولو دبینم لهمبری تکنولوژیا مشکست آنی یعنی امیدی نکار لهمبری تکنولوژیا برخوا بدن و مجبوری نیدی راستی که قبول بکنه و مسئله یعنی اولی داره دقیقی دقیقی دیجی ادب بدم تجی یک گوتنه دیجی بیجم اوه تشتغل مدد شیر مثلا نها اگر پروژه که اگر امریکا تداهی اگر نها تشتی هری مهم نه حتی نها یک جتبگره باکور کردستان ایکو و پروسید مشین لسرگاپو حتی داویه جمرا نابیجن کو با روژاوای کردستان ندناف بازاری دایا اگر دما دناف بازاری روژاوای کردستان تنیا چما دولت ترک لعفرین نافکشه چما دولت ترک لگریسپی نافکشه پشتی تشتکی دیجی پر مهم نها تخوازن دیره زوره و آلیه جی بدن وی داره امتنه لقامیشلو دمینن ویجا بلکی دو او پلیس و مولیس بدن ما چی بو روژاوا جی بو من اف نپیکانه مستحیل ارتش روژاوا وره ورشاندن اوا نپیکانه اگر نولوه شما صالح مسلم یک جوانه الهام احمد جي مظلوم عبدي جي هر كسكي رال دال خري اللي يك جوته بقرينا بيجا رد قال خورا بيجا حق حساب ما باكوري كرساني راتنيا وام حساب خنادن تركات شما نابيجن جبركو تركي جي نابيجي ام تخازن كردان ما هف بكن ترك نابيجي كي دبيجي تركي نابيجين ازيد دهاب بمليون فيديو تركات ينم دبيجن افيا تيرورست يا بكك دناف بيفاجو دغره تشكي خدانن شات نابيجن لا بنير هاني بحث شر از بيجم ترك نابيجن ولا ام تخازن خلصر ما في كردان ما هف بكن ونتاوا كردان تنه بكن كردو تركي ازيدي سري ونايشنم قال سباس تزاني از چت دبيجم دل بلا افتفگر برسوا مبدا دزانی برسوا ما نادن تشتكيج مرة نابيجن راستيج مرة نابيجن دزانی اگر براستيجي یک دقیقه بیجه سرو باپو بیجه باور یامن بجواکا ديمقراطيك از جواکا ديمقراطيك ميزه دكم اوا جواتا ديمقراطيك اما او جواتا ديمقراطيك سرو باپو بحث دكه الفيدره اف گوتنوي باور یاوي بسنور كردستان تنه اسپم دكم وينه دزانی باور یاوي بكردستان كي تنه سنور وي هبا اف گوتنا سرو باپ نه منه دزانی دبيجي جواکا ديمقراطيك ام دناف چارچوه او ولات نمته ده هنا ام خاصر بجن ليه کا خواستری ما کا زمان ما کا حق ما کا پارلمانتوی ما کا فدرالیت ما تشتکی متونه یا ابي برسب بدن ام دبيجن في برسب بدن اجمرا نابيجن يعني دارا تشتکی جبه بيجن لسروي بيواجوي من بريان هاجي خو ifade کربو نه بيواجوي ام دناف دانم بيواجوي که
derbasbûyînê ye. Yani di vê pêvajoyê de em müzakere nakin. Em tenê zemînek amade dikin ku însanên weke Dara, Jan, Berbank, ez, hemî kes em bikaribin tê bikoşin. Tekoşîneke ne bi çekdarî siyasî. Mesela hemî tiştê tu dibêjî di vê pêvajoyê de cureyeke tekoşînê ye. Mesela niha Dara xwe îfade dike. Sibê du sibe di vê îmkanê te çê be tu van gotinê xwe di televizyonekî Tirkiyeyê jî karibî bibêjî. Birêya tercümanekî eger Tirkiye te tune be. Veya tiştekî xweş e. Mesela tu dikarî Kurdistanekî serbixwe ya bi sînor jî tu dikarî bixwazî daxwaz bikî hevalê xwe îqna bikî. Ev pêvajo amadekirina vê zemînê ye. Mesela kes pêşî li te nagire, kes pêşî li fikrê te nagire veya tiştekî xweş e. Ama di dema şerda ev fikrê te hemî wenda dibin. Em dî dikevin cengê û şer û pevçûn û mij û duman kes êdî qîmeta fikir namîne. Ama eger şer bisekine qîmeta fikir çê dibe. Zemînekî siyasî amade dibe. Hem qarayê dikare were Tirkiye xwe îfade bike, hem tu dikarî û hem jî netewperest Tirk dikare. Ka wê demê here de mesela nebêje çima tiştekî me tune kes Tirk tiştekî teslimê te nakin. Dibe tekoşîn hebe. Tişta sereke ku dibe em daxwaz bikin parastina Kurd û Kurdayetî ji çarçoveya suç derkeve. Dara sibê li Tirkiye xwe îfade bike dibe destî wî kelepçekî nekeve hepsê. Ev pêvaji bo ji bo vê ye. Ne ji bo müzakerê em bi Tirkan re çi bide. Mafê netewî nayê nîqaş kirin. Maf e. Weke non û avê ye. Heqekî ye. Heqê bûyînê ye. Ji ber vê em nîqaş nakin. Heq nabe. Dara mafdarî ama ne di vê pêvajoyê de. Pêvajo milletê Tirk yek biborîne. Milletê Tirk yekem carê milletê Tirk ava pêvajoya dest pê kirî yekem carê nêzîkî Kurda bûye ku Kurda baş naz bike. Em 1000 sal bi hev re dijîn Tirka hewqa car xwe nêzîkî me nekir û em nas nekirine. Ji ber ku pêvajoya aştiyê ji şer zehmettir. Heta ku têker pêvajoya aştiyê ji şer zêtir dewam dike. Ji ber pêvajoya aştiyê pir mase lazim e. Gelek pêvajo ketûn û rabûn lazim e. Min pêvajoya Oslo xwendiye, eçûmî Başûr, eçûmî Rojava, yani em ne tenê stran bêje. Em xên jî hunerê em siyasetê jî şopînin. Ji ber ku gava em siyasetê neşopînin. Em neka hunerên jî têkin. Ez tevlî hevalê Dara dibim. Belkî hinek tişt mirov zehmetê tê bigêjî. Pir zehmet. Siyaset gelekî yani divê ku tu bi derziyê li rê û rêbaza bigere. Lê ez wê baweriyê da me ku serok Apo nayê xapandin. Tevgera azadiyê nayê xapandin. 5 sal siyaset dike. Şer kiriye. Şerê kolana kiriye, şerê çiya kiriye, şerê hendeqa kiriye. Kur hemû derê ter kiriye. Berbank, nihani tişt nehene yani em bibêjin darikê em bibêjin çoyê seherbazî li cemetine ku em tiştan ji nişkava û bilez biguhêrin. Yani tişt nehene çê nabe em bibêjin kun feyekun. Tişt nehene jêra dem divêt. Em bendewar bûn, em nûbedar bûn 5 salî li benda tivingê man ku ji bûyî tiving ji me re Kurdistanê azad bike lê hemanî ku nihanî dem hate guhêrtin û rojilata navîn ne bi biryara me ye û ne bi biryara Tirkan e û ne bi biryara Ereban e. Nihanî modelek ji rojilata navîn ra tê birîn ne bi destmê bi dest Rojavayê ye. Ev Rojava Hevalcan bibor Hevalcan Tirkan na Başûr ez neh cara çûm Başûr. Çûmî Silêmanî, çûmî Hewlêr, çûmî be hemû derê, çûmî hemû derê. Başûr mafê destê Başûr da ew derfetê destê Başûr e dema Daişê ku heta Kerkûkê çû. Çima em nekanin Kurdistanek serbixwe Başûr çêke. Çê nabe. Zaman lazim e. Wekî derence çawa tu pê hildik şi jor zaman lazim e. Yani bingeh lazim e. Yani derfetê destê Başûr da destê Serok Apo da hey. Na. Çima Serok Berzanî çima serxwebûna Kurdistanê dest nexist. Mesela çima? Veja Hesed îro Hesedê hêza xwe leşkerî heye heger bizane Amerîkî qayîl dibin û Fransî qayîl dibin ku ewana îro serxwebûnê elan bikin. Wê nekin, ê bikin.
نه اما یا گوتن مثلا سرقبونه يعني هم هر تشتاو كمسا يقدر هوا دار دقائق از بخله خلاص نکم نه سروک آپو پیوندی کل باشور سروک برزانی و داروک امام طلبانی او تکلیا کو اینو هي 10 سال بری هبو نا او تکلی چو خاص پیش کتی سروک مظلوم هر حفته الباشوره هر حفته السليمانيه هر حفته الهوليره هر تش نكو امج تركاب السينه يكتيا ما سرخبونه دينه يكتيا ما في مدينه يكتيا ما هبونا ما مسوغردك الروجه دنامين ام دنافا چار دولت اسلام دا پرچبونه يعني افا بيواجا نتني ما بحث اسيملاز بوني كيرچ اسيمنا بونچنه وكيدنچي باندورا خشي باندورا اسلامتي وكردناكي ما في خور رولا قالك هي نكو كرد يعني كردا قالكي اسلامات راز خدمت كري بيغمان مش اسلامات راز ما خدمت كري مش عربارا مش فارسارا مش تركارا هري برخدانا مازن مجاني خدايش بو اسلاماتي بو تركو عرب وعجم وعربي اما مجبور نكري كبر بانك نها هما بيستكك هات بيرامن نهاني کساتیا کرد یعنی سایکولوژیا کردی نوک بری لوازه نهانی بری 20 سالان که یکی عرب لسوری یکی باسی جمرا بگو تا هن کرد هن بپارن لوی ولاتی منه نکار با برسواوی بدا ایرو مروی کرد و کساتیا کرد استوره گلکی استوره ایرو که یکی اسلامیست او ام ببیجن اسلامیست انجولانی کو ایرو دف باویجی دوزا کردی دف باویجی چاندا کردی یا ناسنامه کردی از کنم قرفان بخوادهی ویجی بکم نه تبیرامز 30 سال بری لألمانيا ما دقوا از كردن دقوا كردشي تركن دقوا عربن يعني ازيرو دوي كردن دوي اجلان دوي بارزاني يعني اولا دقیقی مساعده وهي براستی از ناخذ ما مستبدران عاجز بكم بك دمويزي 5 دقيقه وهي 5 دقيقه بداوي بكم از خلاص خاطر بخازم کرتاسی دنوتو ششاندا مکتوب کی سروک رادشه کامپا محسوم قرماز دا وهبال فوات بون نظام کی جام وهبال کی بون دا کی بخوینه بجه ولا دولت ترک چا اوکسکات فازه پیواژه کی سروک چاغه بجه هم ببیجه دا خوازه و چیه بنویسینه برسو هم بدم چه فازه آمدنه مثلا وی گوتره جبونی چه دلیل گوتره سروک بجه المحاطب کی دیگرم يعني دولة ترك ترسونه كمحاطب ده هر داوود قابا قال او كذا لإمرالي قابا بيواجو كي داس بيكر تدي صرت درو داخلاني وهات داين تدي ملات كرت شوخ بو اشوق نابو براسي شبكي تشكي ناخواس بالوي داري داخواس كي تشكي تنابو ملات اظانم الفايبيا تشكي قرمازنا هي ازاوا كرتاسي دبي داوود بريس حاملي يلدرم Polat Yıldırım bu şaşlabı şu ziyareti aman و حاملي يلدرم برسا geldi ka işte daha fazla millet şok bunu falan حاملي يلدرم بخاد بيجي ام حاكم في بيباجونه يعني في فيديوان ما بجدا بيوان من صار مالبر ماديه يعني ام حاكم في بيباجونه اجا باور كبر باوريه مجمع بش تبقى راضي بلكي سياسه مدار ما شاش دكن شاشتي دكن تشتان دلي كردان صار دكن تبلي هفد بن جواك جابدات كبي لي باوريه خاب قندي لي بينن باوريه خاب سرو كابو بينن باوريه خاب جريلا بينن خاص بيجم يعني شبازي دعوه كرد فرسكري كرد بيجي انجام جارنا تكتيكي هنا افكار تسكي بيجم تسكي قرط وايرو تسكي دقت كرد دما بانغا سروك دا يعني وديت دولتها ترك ارقص حكم داري ارقص نفرته مد فكري من حتى متزانيو فيديو وري لا ترسيام كل بشت لبشت سروكاتي على تركها اما على تركات نبو افا قال جرينج يعني افاك هنا فكر يعني دولتك وقت نورمال بدا نزي نورمال هبالي بربانك بدا نزي بني اسالت يعني نكار بيجتش جويرنا بكيماني اما باور بكي اوجي بهبرا نقاش كرنا يعني سدي ست
توزانی هەژی گوتنا داوی بێژم شەر درەنگە بڕاستیژی ئەما ئەس گوتنێ خەتینم زمانەش چادف کردم مخابن شۆڕشا باکوورێ کوردستانێک کردن قوربانە ڕۆژاوای کوردستانێ شەوا لە باشوورێ کوردستان لە ساڵی 1990 گەرای هەم تاریخێ بخوێنن ئیران بۆ ئەس بە هەر ئاوای پشتگیریە باشوورێ کوردستانەکەم یەک مەرجێ من هەیە کوێ شاخێ تابی ئەوش بۆ باکوورژی بوو توزانی ترکاژی ولۆ بوو بۆ پەکەکە خەڵاس بکن لێ مێسکە کوردن ڕۆژاڵاتێک کوردستانی تەسلیم بوون چون کەمپێ ڕوونیشتن کەمپێ زرە گوێز و کەمپێ ئەوێ ژێڤەکردن یەکۆیە توزانی خۆش گودارەکە نەشت بێژم توزانی بێچاخێ سەرۆگا پۆپێکێکە قبول نەکرد شەرکردن و لوی عالی تورک لوی عالیژی یەنەکە و قەدەبە پێشمەرگێ خۆ شەرکدان شەرێکی پرمەزنژیدان لە دژی پێکێکی ئەمانە کارینەیانی ئەو جهێ پێکێکە ئەو پاراستنامێدیا تێبکە بن وێ دەرێدا لێ نەها عینی تشت ji بۆ باکوورە کوردستانê ئەمە ناخوازن ژمەڕا بێژن ینی بێژن سەرۆگا برا پێکێکە بێژە برێ من خەبات ئەمە ئەوە ئەمنە ji بۆ پاراستنە ڕۆژاوای کوردستانê مەجبورن ینی ئەم باکوورە کوردستانê بکەن قوربانی دوی دەمیدا گەلە ینی نە سەرێمە بێشینن نە سەرێ خۆ بێشێن نە ئەوێ بێشینن نە خۆ بکەن قەهرەمان و نە مە بکەنە نزاچە ینی ئەم وەیە دەبێژن توزانی یادنێ مهمە تەمام کارێکی باشە سیاسەتێکی باشە پڕ مهمە لێ تشتێکی پڕ خراپ هەیە و ئەوژی حەفرین تێدا تونێ سەرێکانی تێدا تونێ ناتخواژن دێرە زورێژی بدەن نەرگوتنا من داویە هەر کەس چت بێژە بلا بێژە باکوورێ کوردستانی شۆڕشێ باکوورێ کوردستانی مخابن بوو قوربانە پەرچەیەکی بچووک ژۆ ڕۆژاوای کوردستانی بەڵێ بە نەشاشیە برێ من نەشاشیە تشتیش تەڕا بێژم ئەمریکا ژ پێکێکی ڕاستە ڕاست گوتیە ji بۆ تورکی ئەس پشگیریاوە ناکەم ئەمەش پارچێتیژی دەولەتە تورکرا گوتیە ji بۆی سووری و عێراق و ئیرانێ دیگەرە دەولەتە تورکژی مداخەلە نەکە تشتێکی ڤەکری گوتیە بێژە سەرۆگا بۆژی دیتینە CIA ئانجی کار بەدەستێن ئەمریکا ئەم نزانش بەرک و ئەف بڕاستیژی ئەم نکارم ببینە ڕاستیە ئەس گوتنێ ئەف گوتنا من نییە مایکل ڕۆبن نویساندیە پڕ خۆشکە نەبێژن ئەس خۆ دزانە مایکل ڕۆبن دبێژە ڤەکری ئەمریکاش دەولەتە تورکیا گوتیە ئەش دناف خۆدە پشگیریاتە کەم لە دژی پێکەکێ ئەما ئەس پشتگیریاتە و سیاسەتێتە لە دەربەی سنوورێتە لە ڕۆژاوای کوردستان ینی سووری و عێراق و ئیرانێ ناکەم فەسخ ناوگوهری هەیەکی ناوگوهری چوو پێواژەیەکی جودا ناوێکێ بگوارە هەیەکێ ناوێ خۆ گوهرد سیلاها خوددانی چەکا خوددانی کەت پێواژەیەک دن تێوێ چاوا بکە چیم مەرجەلێدا برێ من توزانی چاوای هەندێک تشتەیە نا مەسەلەن مەجبورە وێ چاخێ دنابەر ئەواندا هەیە ینی تشتێ ولۆ ناوێ ینی ڕۆژاوای کوردستانی دەولەتە ترک باوایەکی قبول کریە ینی ئەف کارێکی باشە ئەس نابێژم ینی ئەمە تشتێ ئەس خراپ دبینم چییە مخابن عفرین تێدا تونەیە گرێسبی تێدا تنێ ناژی ڕێکەفتنەکەێت خوازن دێرە زور وێ عالیە دیکەبە سەر سنوورێ عێراقی و بەغدا وا دەرە ڕادستی حکوومەتە شام و جۆلانی بکەن هون ئەف گوتنامە ji بیر nekin ku hûnê dibînin niha erteşa wê bike be aliyê dêre zûrê sektera bêjim dêre zor û axa erewa îro destê qesedê dadî tamam ليه بالي بدران راكب يا دموي سنه بالي بدران ما جو 5 دقائق متخازن ثاني خاطر متخازن دبكو دير زور بعفرين اجي جريس بيسرك عني بيغورتن اف شواي باشه شاتك ما بدران دي ما في خاطرين نادم والله بيرم فكر خاطري ودم باش اما خاطرني بقران ثاني تشنب ثاني دستركي بدران مالا گشکاوە ماڵە تاوە بێناتە پر فرێ ئەس حەز دکەم ئێمەڕ من خێر خۆسی دەم باش ینی گەرە هەر کەس بێ بگو ئەو گوتنام و ئەف نەگوتنام نەف گۆدی سەد دەست بێ باوەڕ دەکەم مەخابن وڵۆیە ینی خەڵاس شتێکی دیژی هەیە ئەم گەرە بەڕاستیژی ببینن گەری لە هەمبەری تەکنەلۆژیا نکارە بەرخوا بدەن نەچێ بسیاس خاطر بخوازم ئەم بە هەورە بچن دەفەکی بەس تشتی هەری خۆش ئەس حەز دکەمەوەڵ بەدران بەڕاستیژی ئەو بێناوی پرپرەیە ئەمە ڕێ نەداوی مرۆڤ باغوە کەرەم کێ بەربنک تەمامێ ژان ڕۆژ توژی گوتنێ خەبێژە ez dibêjim a dawiyê qurtasî bêjim hunera Kurdî pêşket gelê Kurdnava dunyaya pêşket em hat naskirin pêvajoya serok het gündemê serok het rojeva dunyayê serok heta ji bo ket dewsa Mandela
سەرۆکاتی باشوور جی دەناس کرد ڕۆژلاژ داناس کردن هێزا ڕۆژلاتی هاتی ئاواکردن ڕۆژاواژی هاتی ئیلانکردن هێزا هونەرا کوردی گەلک پێشکەتی مزیکا تورکی تێکچوی عەرەبا تێکچویە ئیرۆ تۆرا جباکی هەموو هونەرا کوردی بەلکی هونا شۆپینن هەموو سرانی کوردی عرب سرانی کوردی گودار دکن تر گودار دکن هەموو بووی عاشق زمانی کوردی ئەگەر زمان پێشکەوێ هونەر پێشکەوێ ناسنامە پێتێ ئیرۆ تو واتەیە سینۆر و تو واتەیە سەرخەبوونا کوردستانی نەمایە دەوێت کو ئەم هێدی تشتا بەدەست بخە ئەمش تو نەبوونی هاتنە ئەمژ ئاسیمیلاسیۆنی هاتنە ئەمژ مرنی هاتنن مە بەتۆن قەلشان مە ئاخ قەلشان و ئەم شین بوون هەڤالن و شێخ سەعید بەرخۆ نەدا سەید ڕزا بەرخۆ نەدا یەک سەرهەڵدانی کوردا دوو مەسێ مەبەر خوددا تێک دچوون سەرۆک کاپۆر و سەرناوێ کورد و کوردستانی داخفە بانگا یەکتیە دکە یەکتیا کووردا هەیە مازلوم عەبدی ڕۆژێکی هەولێر ڕۆژێکی سلێمانی یەکتیا مەتەنێ هەبێ یەکتیا مە ئەبێ مافێ مە بەدەست بخێ مافێ مە مسۆگەر بکە سلااو و ڕێز ێوار باش هەڤال گوتنێتە خۆش بوو نازانی هەڤال بەدات خودێ گوتنێ ئاخیری بێژم سەرۆک ئاپۆ تشتێکی دەبێژە ئەس بیرا من ناوێوینەمە شەمدین ساکی کاینکی جان جوانەیە توزانی پر سەرۆک ئاپۆ ئەو دکە ینی هەرتم مەزن دکێت توزانی vêca paşê jêra dibêje serogapa ev gotnê nivîsandinî hene di kitabê de dibêje heval Cemîl Bayî dibêje serogapo jêra dibêje tu dixwazî min bikey xudê û paşê min bêxî erdê de ew xas yanî em hindik tişta dibêjîn ji ku derdê me ne em nabe her tişt bêjîn baş e baş e baş e tiştê wilo nîne gere em tiştê negatif jî em tiştê ku dibînîn difikirin jî bêjin ne wile heval bedra البت هەوام هەموو هەواڵین و ئالیکاریە ئابووری ژمەرە شاندنە ماڵاوان ئاوا gelek spas dikim hemû hevalên ku îşev em şopandin û sebir nîşanê me dan tam 3 saet û nîv e em weşanê birêve dibin veya tiştekî pir baş e ez bar dikim rekorê jî weşan herî dirêjane jan tu jî gotinê xwe bêje em dawî bikin ez jî ev weşan belkî ev weşan herî dirêje min dixwast bigota îro Kurd di rojlata navîn da heyberekin heyberekî siyasî ne heyberekî leşkerî ne kes nikanê Kurdan paşgoh bike Kurd wê rolekê bilîzin bi çi hawî ez nizam lê hemanî Kurd îro heyberekin di rojlata navîn da û wê rolek paşaroja Kurdan heye û zor spas ji weşanê re ez jî divê çarçivê de dibêjim ez pir dixwazim çand û kültûreke nîqaşî di nava me de hebe her kes karibe xwe îfade bike mafê xwe îfadekirinê mafek pîroz e ez nabêjim fikr û raman ji ber ku fikr û raman nakeve çarçoveyê azadiyê ji ber ku di nava xwe de difikirî tu însanekî tu hêzekî tu dewletekî nikare pêşî li fikrê te bigire mesela nihat dara di serê xwe de difikire kîjan hêz dikare pêşî lê bigire tu çawa dikarî dara sûjbar bikî çawa wisa difikirî îmaja ku em didin bûye sebeb ku dara wisa bifikire îmaja me ye neynik e dara xwe tê de dibîne ji ber vê yekê ez alîgirim weke rojnamevanekî wekî kesekî qanala wî ya taybet heye ez dixwazim rê bidim her kesî ku karibin vê derê de xwe îfade bikin bibin tercüman ji derdora xwe re ji heval û hogirê xwe re ji milletê xwe re wezîfa me ev e wezîfa min ne ew e ez pêşî li însana bigirim tu çima wisa difikirî însana sûjdar bikim tu ji me yî tu ne ji me yî her kes ji me ye hemî ferdên netewa Kurd û Kurdistan ji me ye derd derdê me ye pêşa roj pêşa roja me ye qeder qedera me ye em ê xwe ne em mecbûrin nîqaş bikin heta ez terefdarim ku însanên emirbilind di şûna nesla nû de biryara nedin nesla nû biryar bide ji ber ku jiyan ya wan e jiyan aydê wan e ji ber vê yekê ez ji hemî hevalara spasî xwe pêşkêş dikim ji bo eleqa we ji bo vê kanalê ji kerema xwe re me bişopînin bibin abone vê kanalê mezin bikin û hûn jî sibê du sibê werin xwe tê de îfade bikin fikrê xwe bikin tamam kerem kêjan roj dengê te girtiye dengê te girtiye min dixwast tenê bigota zor spas ev xaftina gelekî cihday û me tirsiyên dara ez nabêjim ew yanî net cihdane her kes
دکانه بترسه لی همانی ام نزانن چاوا روجاوا تناوین بر وچه دچه سدیسا تشتغل نزان بس حد كم للجم دارا مثلا دنابا قوتني ويدا تجار از حقارت نابينم جوك خستن نابينم ودايما بريز و حرمتكي داخفه رخنين هري توش ديكي اما بزمانكي معقول في تارزي خواه في اوای اخفتن خواه اسلوب خواه بپاريزن كون چد بيجن ببيجن بنيرن گلك هوالی من هنه دردورا تفگیر آزادی کرد دناوان دهنه او جی آلیگرین کو ملت خواهی فاده بکه هون زانن او آخفتنین و آخفتنین هوالی من اید دارا دبه آلیکار جبو سروک آپو کو بکاره بل هم بر دولت ترکیه زیده تر و دعوی بپاریزه یعنی او آخفتن دبن آلیکار او رخنه او همید بن راپور اول ما تماشید کن زانم لما تماشید کن قناة ما تي تماشا كرن يعني وين روجي در حق سلوبي دا تشتكي جو سلوبي تهبلي هف بو بالسدان بيامج مراهات عجيب باندورك هي وسا باشه مالا وا هر هبن بهيفيا روجين خوش آزاد اجوارا واجدكم جبو بشترانجي صالح مالا تجيابا ترى تجي زور سپاس كما موسى دنگ دلي وزي خوش برجبو كدوات سپاس كما موسى هيويت كم برنامه خاصه خورت بكد براسي جارنا وك ما موسى برهان با جاهز با همو حواله ما جارنا بشتر بكي وقال بشتر بكي اما كرتاسي حوال نيرين خبيجن باور كما موسى كرتاسي زويز بيجم از بخو هر قابز بيجم برا ایرش تفگر نکن حرکت کرد نکن رخنه خواه برا بکن جبر کی جبو چه کرنه جبو خورد کرنه جبو شاشتی کی هبو که ماسی کی هبو اوزی دنگ گل ببیسن لگوران گل تفگرن اویا باشه یعنی از بیت چته حس کن ده نوک ایرشی بنابه رخنه و سر اسبه حتی بر سر سوسیال مدیا ایرشی سروکاتی فکرنه گریلا فکرنه مالباتا یا پیجه یعنی گلک رخصفنه مبراسی هدف ایرشان ده از بدست دشمنه به پیلانن یعنی بنابه کردواری بچکا دوله بچکامت نسرمه سپاس کم زور سپاس کمام هر هبن شب باش سلاف در شب سلام